kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyati ko nam, Greg. Masikugan tinubyak nanang. Ay nawaw, agpampanunot ka kaday. Amom adyak kayat dayay adayan paraken ka. Siniko gam kidain. Nailawan kami laang nanang. Ay nagreg kaya talaga di kag pampanunot. Kay anya nga rodan ti plano yu ita. No, kilaan ka da kayo. Agnaid kami kuma dito'y balay. Ay sana mabalay. Hindi anyaga po kapag naudom daya a babae dito'y balay. Ha? Jak kayat, Greg. Saan apulaos? Awan mo ting sa balay pa panan mi nanang. Ay pagsaritaan mi pa'y anasaya at kinitatang mo. Sanak akumportable iti dayjay a babae. Iso adyak kayat nga agnaed dito'y balay. Nanang. No anya timbaga. Isaw ti masuraw. Saanan nga agbaliw pa'y. Ay lawaw. Agtugaw ka man. So na bakit? Ito pa pag na, makaulaw ka. Ay, masikura na nga ron iti dayjay agray. Kaya pa yaya. Anya tinaramid ti anak ta. Sinikugan na kiting tinubyan na. Ay, jaka mau no anya tarabidag. Idi pa'y asang kay bagaken kwa na. Ajak kayat ni dayan amanukangan. Ita, sinikugan na kidain. Anya nga ron ti maramidan tayo. Dalpas mo ti amin. Ay basta, jak kayat nga agnaud da dito'y balay. Di baga mo tagpatakdir da iti kalapaw da iti daga tayo. Ay, wunan niya. May mayat nga agpaysaw no agpatakder da dita iti kalapaw da. Angam kasla ka asimot ti anak da. Kasano nga no saan nga asikaswan ni Dayan. Sapay di na amo ti agluto iti naimas sa amakan. Unay kan bakit? Parikot damat tinday ta Saan nga amin abana ang masapul a pagparikutam? Masampol ka di nga iti dagadag iti dadakkel mo ti pangipatakderan ta iti kalapaw na. Iso nga ro tigat ni nanang. Ay, daytan ti bagbagak. Ni nanang mo manan ti masurot. Na, adda nga rod balay mo o pag naadanta. No saan akayat dagiti dadakkel mo nga agnaed ta iti balay da. Di dito'y balay ni nanang ko ti pagnaedan ta. Ngay tamo ti jak kayat da yan. Iti anya aga po. Basta, jak kayat. Nuan niya ti imbaga ni nanang ko. Iso ti masurot. Ni nanang mo manan. Isula akanayon ti masursurot. No adday bagak. Kaslawan anyaman nakin ka. Awanan ti ato asa ko. Di mo pa ikat kayat da jay. Ipalubos ni nanang agpatakdir ta iti kalapaw iti dagadakin tatang ko. Ano sa nyo lang tantiyag na iti simple akalapaw yo, Greg, anak ko? Kung tatang, okay lang mo. Luapay ngamin asaan akayat ni nanang mong agnad kayo balay. Bayan yun ni nanang tatang. Di talagang ngamin agkaalahan kandayan, iso akasta. Dakkel ti balay. Ay no, okay lang kata kami tatang. Mahanusan mi may. Ni dayan ngay. Kanya timbaga na. Okay lang kan kwa na. Nuchos mo na tatang. Awan mo tinatalgid at trabaho na tayo dyan. Agpada kami lang. Di kay ngamin nagplano ana imbag anak ko. Di mimot ngamin namnamahang agsikog ni dayan tatang. Pinanunot siya kumapay ana imbag. Noan niya ti mabaling nga ibunga ti may sa aba nagsakbay nga ramidan niyo. Madya nga ikon dalpas mo tayo. Nailawan kayo. Ay na! Karupro pa ni Greg ti anak kayo na yan! Kun nga rod nanang, agpada ti matakan agong na. Naibag ko na ba? Tanaala na ti kinatangos ti agong ni tatang na. Kun nga rod nanang. Ay wun gayam, imbaga ka din ni Greg kadagiti dadakkel na anak pasngay kan. Diyak mo nanang. Ay nawaw, apay ngay akas ta anak ka.
saan ka di nga imbaga kada kayong akagurgura nagtiinan ni Greg nanang? When ang may mayat latano ipakaamuyo kadakwada anak pasngay ka. Anyat amu tayo. Amangan no agbaliw ti kapanunutan da no makita da ti apo ko da. Jakon namnamaan ama pasamak pay dayta nanang. Kanya pala ang tararamidam siya na bakit? Pwede ka pala agsagana dita. Ay nawaw, papanamaya. Iti ospital nagpasgayan tinubya ti anak ta. Ay, masadutak amapan. Ay nawaw, di mo kaya tabakita ti apo ko ta. Sika ano mapan ka? No siya, jak kaya. Tumakder ka gindinitan, tagrubot ta. Apay ay adagulit ka. Awanin na doa sa aw, agsagana ka gidain. At datiin na ni Dayan ijay. Oh, ada magayam ijay. Apay amasapula mapantapay lang ijay. Nakababain mo't no di tagpakita bakit? Ang mga nuan niya pa ti panunutan da. Ay kat panunutan da, ano anya ti kayat da panunutan. No panunutan na ngay, nga uwan bibiyang ta iti apo ko ta. Agawit kami, Greg, Dayan. Agananod kayo tatang. Uwain, mala, yung kami anak ko. Apay akas jay, Greg. Apay, ganyan man eh. Agdardaras api manaw ti inam. Di na paimot sinaklot ti apo ko na. Apay, big deal da itakin ka. Una, takas laawan mat bibiyang na iti apo ko na. Ay nawa, pagpampanunutan pa ilang mo't iti dakas ti inak. Ibagbagak laang no anya ti madmadlaw ko. Tiltila man ngamin matmatlaw mo. Entun kon, kami ti dakas sa kaipapanan. Konsentidor ka matanya. Na, kaano pa nagbalina ka konsentidor? Sipod pa'y idi, ninanang mula ka na yun ng tiusto. Isula na laing, iso aminin. Inak nga ruday, jay. Gaputain ng ison tiusto. Uray dakas ti trato na kanyak anobyang. Isulatan tiusto. Ay awan mon, Greg. Ay, makabanog ti kastaw. Apay mo takas jay bakit? Ay nawaw, apay manaon. Apay nga agganat kang agawid itay. Na, agsaludsod ka pa'y laang no apay. Wala, tasaan mo't anasayati kasi ginaramid mo. Agdardaras ka pumanaw. Diyan nga rod kaya't amakita ti panagrup-rupa ti babae anang dadaol iti arapap ti anak ta. Babae, anang dadahil iti arapaap ti anak ta. Kawan, day adayan. No saan ko maanag pasikog kin ni Greg. O, di saan ko mga agrigat ni Greg ita. Unay kan bakit? Desisyon damot na yadwa. At niya nga rin ti maramitan ta. Ha? Aggagatil nga min day babae. Ay nako, papasulong pa lang di tayan. Pudno ba? Aggagatil iso anasikogan. Awan nagdumaan da iti anak tan niya. Si Kakit Dimoy. Ay nawaw, apay akastoy ti balayaw, Greg. Apay ka dinanang. Kasla kulungan ti ayaw. Ha? Bado amin asuli. Kung nagtupay ka, nalalaingak no may papan iti trabaho iti balay ngam day taadayan. Ninanang mo. Apay, saan nga mo ni Dayan ti agdalaws? Di tagil inat lang mo tar aramidin na nana. Kung nakaturog ti anak may, maturog mo. Ay, sado mo gayam day ta babae. Sobra nana. No siyak ti sika, isinam kidain. Kastamot lang ti plano. Agbabawi nga iso ti pinilit. Kunak tumot kan ka, no dimngag ka kumakadag iti pamagbaga. Di mayat kumatibiyag mo ita, naimimas kumapay ti kan-kanum tanalalaingak nga gluta. Dahil ito ti bidtot ko nana. Ayan gayam ti asawam. Aday ti silid may. Nakaturog pa ilang. Ay nawaw, anyat orasan, nakaturog pailaan. Ha! No siyak ti sika, ringaw, naglalaingan nan ngay. Mga nan. Makapaawan ganas kamot, Greg. Na. Api napudot man ti ulo. Sa dino ti ayan tinalaing nga inam, ha? Nagawid na. Nangag ko tinagsaritaan nyo itay. Ha? Ti amuyo siguro kat nakaturog ka kanya. Saan? Nangag ko amin tinagsaritaan nyo itinalaing nga inam. Abay, nasaktan kay ti imbaga ni nanang adi mo amuti agdalos. Pudno man. Kita man ti kalapaw tayo ni. Agkaiwara ti kong kumpurme. No amom ko mati tumulong nga agdalos, di mayat ko ma.
Trabaho ti babae day ta. Ay nagreg aya, sipod pa'y idi, kastakan, makapauma ka. Kaya't munsamit nga isublikan itinam. Nagturod kang agsasawa. Tapno ibagakkan ka, kabailak ti agbyag uray awan ka. Lukas ta nga ron. Di agsinatan. Si kalay nga ti babae dito lubong. O di sina no sina, Oo. diyak kasapulan ti mamas boy iti biyag ko, period! Adda kami nanang. Ay nawaw, apa yan dayan? Gamit yun sa matain sakaw. Awan kaming kinigrig nanang. Ay pangasim di nakrabakan akasta. Nag-break kami nga rudan nanang. At dati anak yaw, sa itaksi na kay Kiden. Una yan dayan. Okay lang nanang. Tinapatag kat awanan ti sakit ti ulo. Kayat ko ket di ati agbalin a single ma'am, ngam ti maaddaan iti asawa akas kin ni Greg, ken katugangan akas kin ni nanang na ama nagpabasol. Siya kanuki din tinang dadali iti biyag ni Greg kuna ni nanang na. Unay laki di mo ti kastanak ko. Itaapanawan sa anin nga uso ti martir nanang. Numamas boy, isubliki di kin ni nanang na. Sa dino ngayon tinapanan ni Greg. Napandag-eskwela. Nag-eskwela. Wan, pinagadal ko iti short course, tapno saan amayaw awan ti biyag na. Sigurado da ka din iti desisyon da kandayan. Nag-break da ka nung arudan. Kasano nga rudan ti anak da no kastalaang. Nagsina da nga arudan. Anya ti kayat mo ama pasama kaya, agsinubyan da. Panunutin mo ti masakbayan ti apo ko ta Apom lang nga. Grabe ka ba? Eyes on finger. Ay nawaw, sa dino tinagkapuam si Kagreg. Alang, ito ayan di kayam ko. Anya, kunak man no simrek ka. Salutak na na. Anya, iti malak kita. Kasano nga rod ang makatrabaho ka no kasta ka laang. Iso nga rod nga in-enroll ka iti short course. Saan ko nga ituloy? Ano? Anyan to nga iti pagbanagan ti biyag mo no kasta laang grade. Dakkel tinagbaliwan ti anak ta, lakay. Apay ka day. Di na kano ituloy ti short course na. Ay nawaw, iti anya agapaw. Kasado na ti agadal. Ha? Basol day ti adayan. Tagpabasol ka manay. Pudno basol ni dayan no apay akasta tinagbanagan ti anak ta. Isaw tinang dadaol iti biyag ni Greg nga anak ta. Ay nawaw, ipalagip ko lang suna. Lalaki ni Greg nga anak ta. Anya kumaita no lalaki ti anak ta. Kasanumot ana ibagam adinadaal ni Dayan ti biyag ti anak ta. Kit ni Dayan to pa iti mga sa asikaso itapo ko ta. Na apay akasta ka si ka Joey. Isaki mo launay day di adayan Ibagbagak lang ti pudno. Tanog sasaw ka. Kaslabasol ni Dayan amin. Anya tar aramid ang bakit? Kas makita mo, isagsaganak ti gamit tinalaing nga anak ta. Sa rino ti papananaya. Isoble kaun kinidayan. Anya, isublim ti anak ta iti ex na. Wala na, sakit ti ulo mo ngamin ti ipapay na. Ayaw anun, nadadaulan ti ulo day di agreg. Anya, Malatulungan nakmankit di amang impaki kadagiti gabit na, tapno malpasan. Kunak lakit din no asino tagtuk-tuk-tuk, si kamot gayam Greg. Dayan, kahit ko ti makisinublan kan ka. Ay nawaw, makatawanan Greg, makatawanan sipod nagsinata. Itala ang anapanunot mo ti makisinublan kanya. Basyan ka kati kanyak. Apay, nauman dagiti dadakkel mo kan ka. Kano kaya ni nanang mo nga agsina ta idi? Napasamak tinabayagan nga ikarkararag na. Isobli na ka kanya? Please. Ay saan? Diyak kaya ti makisinublan kan ka? Ha? Nalalaing ni nanang mo, saan ka di? Nagagat nga agdanos, naimas ti luto na, nalaing no trabaho iti uneg ti balay ti pagsasaritaan.
Saan kumamot akas ta, bakit? Ninanang mulatan ti asawaem. Oo. Isumit lang amin ti masursurot. Iso ti agdisdesisyon. Uray ka ba ilan tamit ti agdesisyon iti bukod na. Apay nagsubli ka dito'y balay si ka, Greg. Saan ka di nga imbagakan ka makisinubyan ka laangan iti dayjay adayan? Hindi na ngarod kayat nanam. Awahanin ta mo kapapanak. Anya? Awahanin papanak ko na. Di nabuting kayat di makisinubyan kanyak. Ay kat ipilit mo kumaa! At damo anak yaw! No di na kayat di makisinubyan iti anak ta. Di mo ipilit siya na. Kasano nga rudan ti apo ko ta? Ano talaga concern kay ta po ko ta? Hindi ko mapay abinagbagam ti anak ta. Nagsasaw ka? Kasla dayjay adayan ti anak mo? Di tayo mababalaw ni Dayan, no di na kayat di makisinubyan ni anak ta. Basol yumutlaang, no apay anadismaya, di tao. Ay, nawaw! Saan adakas nga isuro tayo dagiti anak tayo? Ngam saan tayo kumanga aglablabas? Nang runa no kabaalan damatan ti agdesisyon iti bukod da. Iti kasta kat masursuro dati tumakder iti bukod da asaka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Kumusta ngay Mari Marcey? Naibus ka di mo lang tilakom? Ay, saan nga rod, Mare? Ay, nawaw. Apay ngay Mare? Manmanuma nga minti customer ko, Mare. Manung aldaw meten amang isursur-sur ka Mare. Dayta nga rod, Mare. Makalawasan ngam isulat tamat nga iso. Basit lang nga rodon ti inlutok, di pa'y maibus mo. Anya nga tano. No anya, Mare. Anya nga tano ipadas mo mati agpulbos Mare. Kan pinggulam ti atidog abuok mo. Tapno presentable ka iti imatang dagiti customer mo. Iso pa'y gastos, Mare. Anyat amo tayo ngay Mare. Amangan no iso ti kurang mo. Amom ni Simang akalugaran tayo. Presentable da di amapan mang isursur Mare. Naka-lipstick pa'y ano da duma. Ha? Di ka masaksaktan iti imbagak amare. Concern naklaang kang ka. Saan mat, Mare? Adda nga rod lakom apulbos kan sabon, Mare. Na, sa dinon ti papanam si Kamerse, nagdigos kamot manen. Ay, kat agi sursur manen alak, ay. Mangisursur lang gayam. Apay masapon agdigos ka. Un atap no presentable akmat asumango kadagiti customer ko. Saan mo takas na sigod ah? Ay nawaw, anya manen ti kayat mo asawan. Pagat atapan naksamanen. At da siguro Ay te... pangaasim, Abner, di mo dadaalan tal daw ko. Nakitak mo't lang ti pulbo sa ginatang mo. Agraman para dalos iti ko. Ano dagi dyan? Aramatek atap no presentable ak amang isursur ko nakmat itay. Aho! No di ka mamate, parikot mo dayta. Aramidak lang ti advice ni Mari Agnes. Husto timbaga na. Kasapulan dagit na lakay. Tapno saan adugyot tilangak amapan aglako. Nang runakit makan ti ilaklako. Si kamagayam dayta, Mersey. Sa dino tinagapuan nyo, nanang? Dita store. Na, apay akas ta tilangam. Ha?
Ada ka dirugit iti rupak, nanang. Awan mo't kit day, ngam kaslag papapintas kan samad. Ha? Tapno presentable akmat asumango kadagiti customer ko, ananang. Kasta. Wan nanang. Wan gayam, ikan kayo itituron kan suman. Nagkapuan tituron kan suman. Inlutok, nanang. Isumat tinapan ko insursur itay. Adapay sagduduan na bati. Itad kun kada kayo tapno maramanan nyo mat. Nangalaam iti suman kenturon suseng. Intad ti manugang ta. No kasta, nagisursur manay. Wan, nasalaw ko nga ron di tadalan itay. Kat dakil ti nagbaliwan na sika. Dakkel tinagbaliwan na. Wan, agpapapintas ita, Julio. No iday, kat aglang nga agurang. Ita kat saanan. Ay nawaw, mayat ano kasta bakit? Che, anya ko matimayat ijay. Agka tinapinda sa manugang ta. Sa balikit di ati atap ko. Ang mga nuad na lalaki na. Iso ngagpapapintas manan. Ay unay kan bakit? Nagpapintas laang. Adda-adagusan ti lalaki na. Ay nawaw, si kakadidaytan, Mari Merce? Si kakit di mo't Mare Agnes. Dakkel tinagbaliwa, Mare. Saan ka matan akaug-uging? Saanan ata nagdigosak? Saan lang adayta? Nagpulbusak pa'y Mayat, Mare. Saan kan nga grupo pa agurang? Wun Mare, agyaman nak iti advice mo. Kat, naibusan tilakom? Naibusan na Mare. Effective mo't gayam ti advice mo. Kunak tumat, Mare. Dayjay la ang gayam ti kurang. Wun nga rod Mare. Adamot labasol ko, tadyak na panunot adagos. Tinapanunot ko laang kat maipaibus ko tila ko. Kumusta kayo iti asawam, Abner, anak ka? Masansan nga ron ti panagapami, nanang. Kunak tumat. At ka di amuya, jak amo. Ne bakit mo nasalaw ko di tadalan iti naminsan ngal daw. Kadakil tinagbaliwan na sika. No kasta, nadlaw yung matlaang. Wan, madlaw mo't ngagpapapintas ti asawa. Dahito ti kanayon may pagapahan, nanang. Inaldaw matlaangan ti panagtigos na. Ti atap ko, kat adda sa bali akasinsin narak na. Amangan mo't nupudno ti atap mo anak ka. Wano saan? Amangan no sa bali mo't tantilaklako na dita. Padasan na lang taglalaki, nanang. Anyat aramidom ngay no aglalaki ni bakit mo. Ay, talagang adda mapaldado no kwa. Nakaluto akong lakay. Rumarak ta isursur ko manin tilako. Marse, aguray ka man. Adda ka di parikot. Dahi talagang ti sursur mo. Wan, apay ka di aya. Agpudno ka man kanyak. Sa dino ti papapanam, Saan ka mo't abulsak tapno di mo makita ti inlutok a merienda? Amok saan lang at merienda ti ilaklakom? Dayta ti bagbagakan ka. Agatap ka man nga minan. Anya kumapay nga iti ilakok no bilang. Adda sa bali akasin sinarak mo niya. Isumot lagayang nga inaldaw ti panagdigos mo. Agpulbos ka ba yan ita? Saan ka matakas tayo digat? Ay nawaw. Siyempre, agdigo sakmat tapno fresak amapan agisursur iti lako. Anya kumati koneksyon na dayay? Madigaya man tagdigos ita. Ti kayat mo, kit aglang lang ak adugyot noglako Awan mayat agumatang kanyak noglang lang ak adugyot kunak tumat, Abner. Lumabasak pa'y Mari Agnes. Naladaw ka mo't anaglako ita, Mare. Win ata nagapa kami kinila kay kumare. Anya man ang tinagapaan nyo? Pagpanunutan na din iti dakes, tainal daw kanong amin ti panagdigos ko. Atapon na nga da sa bali nga ilaklako. Anya ko maita no inal daw ti panagdigos mo, kat amo na mo't amakmakan tilakom. Tiki naman nangimon na ngamin ti agkurri, Mare. Di na panunutan ano sa anak naglako, talaga amatay kami iti bisin. Ibagamlaangan kinkwa na ata iso ti mangisursur no adu ti riri na, Mare. Pagatapan na kapayan iti dakes. Patyamat amayat dayjay, Mare. Sigurado adi na mula kayat ti maibaon.
Di ibagam ta isunti ag trabaho. Ay na, Mare. Sadot mo't laang dayjay. Papakpakan laang. Sadut lang nga rudan, managatap pay laang. Anyan ti kasta a klase ti asawa, Maray. Kahit nakasaritam ka di ti asawam, Abner. Tanggan ulo mo't na lang. Ipilit na ti kayat na. Kita, ang mga nudi mo amaw, kat adagaya mo sa bali akasinsin narak na dita. Ang mga nuluk-lukon na kan ti asawa. Padasin na talaga, nanang. Ang mga nuiras rason na laang day tamang isursor. Matlaw ko ngaming pumimpintas. At da siguro lalaki na, isong agpapapintas manan. No kasta, masapul nga ipasadeng ko ti panaglako na nanang. Ang mga nodang agpaiso ti kasinsin narak na at ditay amo. Suruan matan ti kinadakas si anak mo si Kasuseng. Ay nawaw, saan akinadakas ti kasjay, Julio? Kanya nga ro dayjay. Early warning laang. Early warning mo na sa asawang. Kawan mo, prevention is better than cure kunada nga raw. Apay, kayat mo, aluklukwan dati putot mo, Apay nga iso kada kayo nga agina ti panagpapintas ni Merce Aya. Talagamot ngamin anakaskas daaw. Di mo ka di maawatan diin bagana. Ang papapintas kan inaldaw ti panagdigos na tapno presentable no mapanaglakaw. Patpatyamot ti bagbagaday di a babae. Sigurado nga dapalimod day jay. Santay lang amu Di ka agbalin akampante. Tadi mo amo ti kabailan ni Merce nga ramidan. Nasapa ka manin, anak karing. Agluto ak iti ilakok lakay. Saan? Ay nawa, apay kumaasaan. Sayang mo ti mailakok ko man. Isardeng mo ti panaglako mi ti kumkumpurme. No isardeng ko ti panaglako. At dangarod ka nanta. Nanya ti imbagak iso ti masurot. Di mo man ipilit amom dita. Ay naapo, amo nga iso ti pagbibiyagan ta. Basta, di ka naglako. Makadlawa ka talagan. Kastaw na ti panagpapintas mo kat. Anya? Rest day maaya ita, Mari Merce. Saan, Mare? Apay nga rod adi ka naglako, Maray. Saanan, Mare? Si Madutak. Anya ti si Maduta, Maray. Kasanumot ngamin, Mare. Paritan nakmutin nila kay ko. Anya? Ay, masurunak tanaga do nga isyo na. Agraman panagdigos ko, kan panagpapintas ko, kat isyo kadakwada iti inana. At apon dapay asabali kanu ti ilaklako. Ay nawaw. Nalabos mo ti kasta akin naman nagatap ti asawa, Maray. Ay talaga nalabas, Mare. Tamakita man no anya ti aramidan na no maibos ti abastume. Sa bagay, Las na ito yun ang bagas bakit. Awanan may isangin itong bigat. Merce. Mangmagnak ka din. Anya nga minan ti kunam, Abner? Las na ito yun ang bagas. Awanan may isang kunak. Kat anya ko maita. Awanan isa ang tangarod, bakit? Ay kat si kati makaamo nga agdiskitar iti isa ang ta. Managatap kan tuma ngamin. Ay nako. Apay nga siya. Kat sika, tabason mo lang no apay nga awan pagkwartaak. Managatap ka lang unay, Abner. O, anya nga ita. Agpadatan nga awan source of income na. Awan pulos kwartam dita. Awanan, nabayag mo't asa anak anagisursor. Ang diskitar ka mo't tapno among tirigat na. Tatang, naimbaga malamiyo. Nastabit king ka anak ko. Ni nanang ngay. Awan ni nanang mo. Napanitayan ti kumari na. At ka di masapul mo. Awan nga minin ti sahang mi tatang. Kahit mabaling ka di tagbulo di ti bagasyo tatang. Anya? Awan maigatang tatang. Ni Merce, awan kanumot ti kwartara. Nabayag nga minasan nga naglako. Day talaan mo tagil ilat er aramida na ijabalay. Una, tas ikakanumot tinang pasardang kinkwana. Kan maysa kamot nga wanti trabaho na. Ngam nagsasao ka, kaslabasol ti asawam tinapasamak. Imay na Abner dito'y balay itay bakit. Anya ti imbay na imbaga. Imay bimulo diti bagas. Anya, agraman bagas, buludan da pa yan. Awan na, tagpadadamot nga gasawa. Awan ti source of income da. Pangalaan da kumaiti katang dangay. Ay, una yun.
Pero saan ko mangamin ang managatap ta anak mo? Hindi supay ko mati mapaglakwan ni Marce. Naatabasol pa'y ni Abner ita. Talaga abot abasol na. Sa dot lang arudan, managatap pa ilaan. Nukas tala nga kanayon, awan lat amok. Ang mga nusinan to ti pagturungan da. Awan paimot na ima sa masida. Tuyula kanayon na. Nagadulakit din a reklamo. Di ka pa'y agyaman, tadalamutam. Ay, makapawan ganas ti gastoy. No kayat mo ti agsida iti naimas, aggagat ka. Kundi mo dadaulan ti diskarte. Na, Apay, ilibak mo? Pudno man. Tunggal adda mapanunot ko ang pagkwartaan, kanayon dak apagatapan. Paritan nakpay. Naimbag kumaa, no nagagat ka. Saan mo't nga rod? ngala, unan, basol kon. No di mo kayat ti agbisin, agluto ta iti ilako ta inton bigat. Tulungan na. Kantap no di ka mulagatap, kaduaan nak nga gilako. Diyak mo tamo no kasano da ita? Addaak nga rod, siyak ti mangibaga iti aramidem, basta sumurot ka. Ay, kamaudyanan na, naibos mo't laang tilako talakay. Makapanlong mo gayang bakit? Ay talaga ang an-anusak lang. Sika lang dagla ko indun bigat. Awan mo't trabaho, aglako ta adwa tapno addag bagkat iti ilako ta. Diyak ka pa ulan bakit? Jak kabailan ko nam. Inton agmay may saak nga aglako pagatapan nakmanan. Panunutom manan nga adda kasinsin narak ko. Wano saan ibagam tumanan asabali ti ilaklako. Ay, saanin bakit? Narigat mo't gayam ti mga sursur. Talaga narigat. Iso ang masurunak no kasta na bambanugak ang nagisursor. Ket into nagawidak pagatapan nakpay iti dakas. Saanin na maulit bakit? Mga sursur ka indun bigat. Tagbiro kak mo't iti pagtrabahwak. Sigurado ka? Uwan bakit? Agtinulong ta. Diyak kayat ti matay iti bisin. Ay, nawaw! Ilugar mo ti kinamanagatap mo. Saan nga amin abanag kat masapul nga ikam iti dakas akay papanan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya dyan baga ni Ana itay? Nagsinong ba't kayo kanumat kininanang dita paraangan tayo Sandra bakit? Kasanumat ngamin pilulakay. Amin nga aramida ket kamali iti imatang ni nanang mo. Anya din baga nakin kaya? Ay nawaw, di mon saludsuden no anya. Sigurado ak na ilibak tumot laeng ti inam. Anya nga rodan ti plano mita. Ang mga no dumakkel pa ti issue tinagbatan nyo. Nasaysaya at no agsubli tayon iti ayan ni tatang. Ijay laengen ti pagnaadan tayo. Nauma ka din dito'y bakit? No kanayon anapudo ti dara ti inam ken kapsat mo kanyak. Awan amangan no inaldaw mo't nga agsusubang kami. Kasarita mo rin ni tatang, no niya ti makunana. Saan mo't nga umanay ti urnong ta may gatang ti daga? Wen, mapanak to iti ayan ni tatang inton madamdama. Itugot ko dagiti ubing. Ay nawaw, pumanaw nga ro damanong pilaw, nanang. Iso may tikuna na itay. Kat, pag nagdanda ka nungay. Iti sigod iti ayan ti katugangan na. Ay nawaw, apay, naupay manan ni bakit na iti binagbagaam. Ha? Jakman amaw iti dayja a babae. Nalaka ang maupupay.
Imbag aklaang mo, tasaya atin na ti mangigil-gil iti murangda. Ay, oo na yun. Day talaang matgayam. Ha? Mas daawak mo't iti dayge a babae, nagadulaki di nga amuna. Ang may mayat matlang ano pumanaw da? Saan nga isupay a pasali-sali dito'y balay? Isu na laang tamaya dayo mo ni manong mo apilaw. Ay kat kasaritam to ni Manong Pilo, nanang. Ibagam, takanayunan nanto ti pumasyar dito'y balay. Nagsubriya kay matlaang dito'y balay, Sandra, anak ko. Kapilitan tatang, narigat mo't laang ti makikabalay iti katugangan. Isupay kit di ati pangrugyan ti saan a pagkikinnaawatan. Kaano kay ti trabaho ni Pilo? Ituloy na lata ti agtrabaho Tasyak, kayat kumatiag na dito ta makapagtrabaho Adda kayo ang mga sikaso kadagiti apuyo. Ano kasta? Ada ba ti plano nga trabaho? Adda tatang, agabang kumamot iti pwesto iti palengke. Ano agaplay ka ngay? Nakapagtulpos kami iti kolehiyo, anak ko. Ipadas ko lang ti agnegosyo tatang, tapno kabukbukudak ti oras ko. Nang runa pa'y kat adadagiti anak mi kinipilo. Ada akmit ang mga sikaso ko nagiti apo ko. Mayat matlaang ti agnegosyo tatang. No ado ti suki, dakkel ti kanan siya. Sa bagay matkati Kumusta ngay anak mo? Nakasalitam ti gayem mo. Un tatang, ipasublat da kano ti pwesto da iti palengke. Ay kit na saya, ano kasta? Ada ti paglakwam. Iso na lang tadda bayadak kadakwada. Ada ba't siguro ti urnong yukin Pilo. Adamat kit ti tatang. Jakla sigurado no umanugot ni Pilo nga usaran mi day chay. Ay nawaw, kasalitam nila kay mo Para mitlaang iti pagsiyatan nyo reta. Un tatang, Ipalawag mo kankuana. Iti kastakit awan to ti agbalin apalikot. Kantap no amuna apagpuunam takwal tayo. Nanang, naimbag nga ol daw yun. dagtugaw ka Pilaw. Naimbag man ta napanunot mo ti umay pumasya. Ay, di off ko nanang. Dagiti apukok ngay. Nabati da. Ni bakit mo ngay? Daytan sa laang matagil ilad ije balay ti dadakkel na ter aramiden na. Ada ni Sandra di palengke nanang. Ay nawaw, anya ter aramiden na ije palingkay. Ada ti pwesto na ija nanang. Pwesto ko nam? Amo na yatag negosyo. Ninanang mo't. At no college graduate mo't day. Wan college graduate, ngam saan mo't a business ti inadal na. Ninanang mo't. San adagas no kaya't nang ipatas tag negosyo. Ay kita apilaw, ang mga nuday tanto ti pakaibusan ti urnong yaw. Narigat ti malugay kunak tumag. Natang nyo di tagagayam. Nalakalaang dagitoy, gumatang kayon. Sandra? Oh, si kamit gayam day taana. Ay, nawaw. Anya ter aramidam dito'y? Kas makita mo't, aglaklako ak itinatang. Ah, nakitangdan ka? Saan? Pwesto mi ti bambantayak. Kastaya. Wen, gumatang ka man kit din no adda magustuhan ta isupay man mat. Ay kwa, pasensya ka na. Nakagatangak ngaminan iti sa bali a pwesto. Ay, sayang mat. Sige, inton maminsan tulatan Nanang, adda imaritis ko kada kayo. Ay nawaw, kasangsangpot mo lang. Kawan, napatag nga ron ti ibagak kada kayo. Adamot gaya man pwesto da Manong Pilo ije palengke. Amok daytan, na ibaga ni Manong mo pilo kanya. Pudno nga rod a pwesto da dayjay nanang. Amangan mat no tinangdanan dalaang dayjay a Sandra. Pwesto da kanumat. Oh, amo ayan ni Sandra ti agnegosyo. Kasta mo lang timbagakin ni Manong mo itay. Kasanon nga'y numalugi da nanang. Ay, naku nampayan ako. Mabalin mo ngamin nga agaplay iti sabali at trabaho da ya Sandra. No apay aday taag negosyo pay laang tinapanunot na. Mas daawak saan analaka ti agnegosyoan niya? Awan ka di na aramidam lakay. Away ka di ba kahit?
Mapan ka man iti ayan da Tata Cesar. Apa Jay? Mapan mo man alaan ti bunga tinating amula na. Nothing. Wen, kinasaritak namin iti kalman. Tulungak ka no amang ilako iti apit na. Ayaw na. Mayat tayo bakit? Makatulong ka kadag iti kalugaran tayo. Wen fresh pa'y tinatang na. Mano asa ako tinateng ti alag? Uray dwalaeng. Aramatem ti tricycle tapno di ka marigatan. Wen bakit? Idiritso ka di pwesto? Wen, sumaruno akto inton madamdama. Pakanagpay ngamin dagiti ubing. Ilaklako ka di pa'y ni Tata Juan ti dagada, tatang. Gakamu Manungata nga iti panangilako na. Mayat apagsaadan iti balay, tanalawa mo't. At saka di unong yo. Kaasi ti apo, at damot pa si tatang. Talo atawin lang ang nagnegosyo ka. Ita plano yun, tigumatang iti ka. Sweldo nila kay ko ti daduma, tatang. Naimbag ko na ata na panunot mo tag negosyo. Isupay. Wen nga rod, tatang. Uray kinat katawaan dak idi, at damot ti pakakitaan na ita. Di agpatakdil kayo matin iti balayo. Wen, tatang. Apo, mabalin nyo matag na iti balayaging kakayat yukit. Tatang, may mayat matlaang no adda kabukbukudan mi abalay. Tapno awan maibaga dagiti kakabsat ko. Nakasarita ko ni Tata Juan, lakay. Ila ako nakaditidagana? Wen, iso ti gatangan ta. Nalawa tayo dyan, bakit? Nasaya at kiti tapno nalawa ti paraangan. At dapay pagmulaan no kwa. Amang ano nangi naman? Ay nawaw, sakto lang ti presyo nga imbaga ni Tata Juan. Di gatangan tangarudan, bakit? Wen lakay, ag-withdraw ak iti bayad na inton bigat. May busamot ang turnong ta. Saan matkit di? At dapay sobra na masukatan tumanan Sa bagay, tinapatag kita, kat makagatang ta iti daga apagsaatan ti balay ta. Naalam lakay. Agpatpatakdar met gaya man damanong pilo iti balay da, nanang. Ay nawaw, ichay. Ijay met ayan ti daga ni Tata Juan. Nukasta, ginatang dati daga ni Juan di takabangibang a barangay. Nalabit akasta, nanang. Saan damat sigurong agpatakdar iti balay da ijay no saan da aginatang. Nalawa day jay Wen nga ron, nanang. Mayat apagsaadan iti balay. Manungat ati binayadan da. Day tatijak amo, nanang. Na, kasla nagpardas man. Kaano lang ang nagnegosyo da kita. Ita, agpatakder dan iti balay da. Wen nga ron. Nasurok lang atalo atawon ti pwesto da ijay palingke. Itex kuntuman ni manong mupilaw. Wen man, nanang. Salud-sudam man no mabalin mat nga agpatakderak iti balay ko ijay, nanang. Ay nawaw, anya tararamido nyo dito pagtrab-trabahuak, nanang. Ginatang yumot gayam ti daga ni Juan di takabangibang a barangay. Wen, api ka de? Jay nalawa ti ginatang yaw. Wen na. Amangan kunak no mabalin nga agpatakder ni ading mo ana iti balay na. Nalawa mo't day jay. Saludsudag pa ni Sandra, noon niya timakuna na, nanang. Ay nawaw, apay amasapula sa ludsudang pailaang ti asawam. San mo't ang mabalinghag desisyon na kasyaklang? Kat kwarta ami mo't nga gasawa, tinaigatang iti dayjaraga. Panunutan pilaw, kabsat mo ni ana. Awan sa baling nga agtinulong no saan ada kayo nga agkabsat. Urayin tayo noon niya ti ibaga ni Sandra, nanang. Amo mo't asaan tayo adagati na kaipatakderan ti kalapaw tayaw. No papanawon na kami ni Uncle Yaw, awanan papanan mi iti kabsat mau. Kas na ko nakitayan, kasaritak pa iti asawak, nanang. Agbain kayo kumamot, iti asawak. Imanugot ka din ni Manong Pilong agpatakderak mat iti balay ko iti daga aginatang da, nanang. Saan pa'y nga raw? Ay nawaw, apay ka no, kat naglawa mo't day adaga. Saludsudan na kanupay kan bakit na? Apay di nakabailan nga agdesisyon iti bukod na aya. Amok asweldo na ti daddo mga inggatang da iti day adaga. Day nga raw, anak ko.
Imutan na ka, katkabsat na ka mag. Ha? Agbain kayo mat ay iti asawa kung kuna nakidi kanya kung. Ay nawaw. Kaya dananang kinana tagpatakdir iti balay da bakit? Kat agpatakder dalat na ano kayat da. Saan mat amay parit? Kahit dati agipatakdir iti daga aginatang tabakit. Anya? Isu ti ibagbaga ni nanang kanya kiti di magasak iti ayanda. Apay ka no amasapol nga iti dagata. Amudamat nga agpatakder tayo iti balay tayo ichay. Hindi ka man namo ka lagi adwa. Panunutak man pa'y ana imbaglakay. Ibagaktukan ka no nakapagdesisyon akon. Dasaya at tanaranaan ka dito'y dalan, Sandra. Ada ka di bagayo, nanang. Apay masapula si kati agdesisyon iti day di adaga. Ha? Amaw, ana ibaga ni Pilo ti imbagakan ko ana ide. Saan mo't siguro adakis no agpatakder ni ana iti balay na ijay. Takabsa na mo ni Pilo nga asawam. Maawatan kayo, nanang. Ngam amangan no. Ay, nalabas mo ti kasta kinaimot mo. Ay, kwa nanang. Pampanunutek lang ang dagiti posible ang mapasamak. Kasano no makiasawa mo ni Ana. Kasano no day tanto adaga ti pangrugyan ti apa. Te bagam kiday, imot ka. Nagadupay la rason mo. Nakapagdesisyon na kun Pilo. Pasensya kan, ngam nasaysaya at no gumatang mat ni Ana iti bukod na adaga. Tapno awan mat lang ti parikot no makiasawa. Sa bagay, kada ti puntom bakit? Noon ay patakder ngamin ti balay dita, saan mat anala ka nga ikatan. Mawatan ka bakit? Itantupay kat napudot ti darada kanyak. Ayat kat mo sawan. Kinasarita nak ni nanang may papan iti day di adaga. Ngam imbes ang makisarita na sayaat, saan? Takas la agbirbirok mat iti apa. Anya lakit din ni nanang. Ay, makapasair itirik na tikas di apa nagsasauna kanyak. Uray aramidak amin nakabailak, tapno awan ko mati agbalin aparikot iti nagbaetan mi. Awan latamat, tanudad duma, kasla kumarit da. Isuda tagkasapulan, yung kastape lang taramidan da. Ay, day tangarod lang kay. Kasanon ngay no nakaipatakder ni Ana iti balay na ijay. Ang nati imbaga ninida kang kaya. Kaya't dati agpatakder iti balay iti daga aginatang mi tatang. Ay nawaw, ang damat ti balay ka. Daga kano ti kabsat na day jay. Di palubusan nyo idang agpatakdel iti balay iti dagayo. Day tati saan ang mabalin tatang. Kaasi damit. No isudat ti adda kasapulan na, makisarita da kumaan na saya at tatang. Nalastog da mo ngamin nga agsasao. Makapadismaya ti tumulong iti tao akasta ti galad na. Nagligaten ti kasta. Kanti may sapay pampanunutak. Amangan no agbalinton aparikot dayta no dumtang ti aldaw tatang. Kasano no tagi ko andan to ti daga. Wen mit kadji nang luna no dakkel abalay ti patakdel da. Amangan kadi no agbalin to aparikot. Ay sus. Nanang, saan akayat ni Sandra nga agpatakder ni Ana iti balay iti dagami? Ha! Grabe mo dayta nga asawang pilaw. Ay nawaw. Basol yumot laeng. No apaya kasi ti desisyon ta sawak nanang. Dahit ang amin makiap-apakin ko na taamuyo. Wala, tama di mo ti pakpakita na. Da kayo tagkasapulan iti tulong nanang. Di lang mabalin nga agpakumbaba kayo. Di lang mabalin ang makisarita kayo itinasayaan. Ay basta, kagurgurak launay ta asawam. Gusto lang nga ro ti desisyon mi nanang. Uray saan nga agpatakder ni Ana ijay. Taamangan no ag-apa kay tukid di. Anya? Sana dakis nagdawat iti tulong? No adda ti kasapulan, nanang. Ngam kitaan nyo kumamot No da kayo tagpatulong, agpakumbaba kayo. Sana kasta nalastog kayo pelang. Nagprogreso lang ti biyagyaw. Kastamatan ti ugaliyaw. Imutan da kamay. Saan akin naihimot, nanang? Di milaeng kayat aday ta adaga ti pag-aapaan tayon to. May mayat no bukod adaga ni Ana ti pagpatakdiran na iti balay na. Nawatan nyo, nanang. Ay, nawaw! Tanangem ti panagsasaom. Di mo iruruman ti padam a tao, ta di mo amudag iti sumaruno a mapasamak. Amangan no dumtang to ti aldaw, asikan tumat ti agkasapulan kat di da kan tutulungan. Well, papagayam,
Ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino ti kinasaritam iti cellphone mo? Dolor, bakit? Ti anak tangag trabaho iti balasiw taaw lakay. Anya tinyawag na. Aprakasta ti tsuram. Agawid ka nung magayam lakay. Ay, mayat ano agawid? Mano atawon mo ti nasanta nakadwa ti anak ta? Ay, Ay, nawaw. Apeng agsinaay ka ngay. Naslasan ka maragsakan nga agawid ti anak ta. no agawid ni Jasmine. Asino ngayon ti mangtid iti kwarta kadata? Awanin allowance no more no kasta ti mapasamak. Ay, unay kan bakit? Anya tinapatpatigin ka aya? Kwartawan no ti anak ta. Ay na Andres, amin a tao kat kasapulan da ti kwarta. Eh, talaga rupat kwarta ka ba tanya? Kasano ang makaraman ta iti imported no agawid ni Jasmine? Tibukod mo man na pagsayaatan ti pampanunuti mo, Dolor. Dakkel tinagbaliwam, Jasmine, anak ka. Ay nawaw, syaklat tamot da ito'y tatang. Pimudaw ka. Ayan. Word, kaskal artista ti kastala nga mo. Panagriknak kat kasla aklos siyang tatang. Narigat nga min ti trabaho kajay. Naimbag kumaano at da naipundar ko. Awan mo nga ron. Dahil tagag paiso, tiriga na. Mano atawan mo, Jabraw. Kitawan mo't pakakitaan na. Ay, awan nga ron tatang. Ay, adaman madlaw ko kininanang. Ha? Kasla naunag ti pampanunutan na. Napanog lang siguro ti inami so akasta. Di mo lang tan ikaskasaw. Tinapatag kat nagawid kami langan. Kaano nga agsubli ka di abroad, Jasmine? Ninanang mat, saan ka di nga imbagak kada kayo asaan akon nga agabroad? Itian niya agapaw? Narigat ti trabaho iti abroad nanang. Nabayaga kon ang nagtrabaho ijay, ngamawan apulos na ipundar ko. At least saan ka na ilumlum iti utang? Kan saan kami ang nagrigat iti amam? Taadamat inpaw-paw it mo a kwarta. Ay, di nakmawatan nanang. No saan ka nga agabroad? Pagtrabahwam ngayon. Agsapulak ijay sentro nanang. Adayo adakdakkel ti maswildom no iji abroad ti pagtrabahwam. Tiyak kayatin ijay nanang. Ay, agpanunod ka anasaya at anak ka. Nagasat ka ki di tadakkel ti swildom iji balasyo taaw. Di swildom iti makabulan iya abroad. Swildom iti manu abulan dito'y lugar tayaw. Nakapangedeng ako nanang. Saanan nga agbaliw dayta. Nagawid mat gaya man ti anak mo, Dolor, ading kaw. Wain manang. Kat, apay akas tatit suram. Kaslasaan ka naragsak. Madanaga na ngarod manang. Ay nawawa niya launay ti pagdandanagam. Saan ka nung ngarodan nga agsubli ni Jasmine iji abroad? Anya kumaita, nudinan kayat agsubli niya abroad. Awanen agrigat kami manan iti asawak. Ay naading kaw, tapno ibagakan ka. Narigat ti trabaho ijay abroad. Saan akas ka rin ti agabroad? Wen nga mayat mo ti sweldo. No anya ti desisyon ti anak mo, isaw ti respeto. Sigurado nga da makagapo,
No apay adinan kayat ti agsubli ijay. Anya launay ti pampanunutom nanang. Anya nga tano agabrood ka man, Jasmine. Agaplayak nga rod iti trabaho ijay sentro nanang. May mayat igi abroad. Kas kanayon ko nga ibaga kada kayo, narigat ti trabaho ijay abroad. Dakkel nga agpayso ti sweldo, ngam awan ti mabatbati no daduma. Dawat kayo mat adawat. Naa, basol ko itano awan ti pundarmaw. Basta, jakon kayat tagabrod nanang. Agpanunod ka man anay baksi ka, Jasmine. Nagasat ka kidi at arasing pati amom ijay. Uray anya pa'y ti bagbagayo. Saan akon nga agsubli ijay nanang. Ay na, di ka pampanunod at talaga. Apay ngamin nga ipilit mo nga agabrod ti anak tano di na kayat. Agtal na ka man si Andres. Napnapanan ti utak mo aya bakit? Ay nawaw, kasla siyak pa'y laang may ti awan ti utak na ita. Siya lang arudan ti agpampanunot iti pamuspusan tapno saan tayong agbisain. Kasta ti pamuspusam, ti anak talatan ti namnamaam. Iso nga awan apulos ti pundar na, takasta ka. Dawat ka adawat kinkwana, kat amumot amang rugrugi pa'y laang. No di ka mapagustuhan, nagadong ay bagbakam. Natural, anak taday jay. Si kanto pa iday, kabuting mo ti agabrod. No kasta ti kapanunutam, di si kalangin ti agabrod. Anya? Si kalangin ti agabrod ko na, total na lahing kamat. Kita, ragsasao ka dita, kasla nalaka. Alia, sikat ti mga ramid. Apa ang kasdeti text mo kanyak? Nagapa kami nga rod kaninanang. Anyat nagapaan nyo? Ipilit na nga agabruda, katyak nga rod kaya. Talaga rupat kwarta tayo tangay na. Sipod pa'y iti, agtip-tipidak ijay abroad. Kat iso, gastos mat agastos. No saan ko nga ikan, makaungat pa'y kanyak. Nagado a text na. Anyat ko na ni tatang mo ay. At least ni tatang, maawatan na. Ninanang mula nga rod ti pariko. Anya nga tanong agabang talaangan, ija sentro. Agbirok tayo ti pagtrabahuan tayo jay. Wan sa langan, may mayat ti kasta. Tapno saan nak makikita ni nanang. Tapag pupudutan nak ngamin ka. Agdandan namat gaya man da Jasmine kan Erne dolor ading kaw. Asino tinakadamagam manang? Naranaak ida iti may sa grocery store ijay sentro. Iso mati kaya da. Naglablabas ka ngamin, iso nga imadayuda. Saan Di naklaang ngamin maawatan day a babae. Darigat mo't ngamin ano tinagbanugan na tinamnamaan yaw. Talaga asaan da makapundar no dawat kayo adawat. Saan mo't siguro adakas no agdawat Tano saan agapu kanyak? Saan anayanak day ta Jasmine? Ay naading ko saan adakas ti agdawat. Ngam di tay ngamin kanayunan tapno di da agrebelde. Sapay may sakamot agastadura. Ada ka gayam, Jasmine anak ka. Nangyugak iti abastuyo tatang. Pagtrab-trabaho mita aya. Iti may sa fast food restaurant ijay sentro tatang. Naimbaglangan tatabiro ka manak ka. Unmat kat di tatang. Tinulungan nak tinubyo. Kumusta mat gaya mo ni Erne? Nasaya at mo't. Busy mo't iti trabaho na. Awan plano yung agkalaysa? Ada, ngam iurnungan mi pa'y tapno saan kami nga agdawat kada kayo. Mayat day ta anak ko. Agurnong kayo para iti masakbayan yaw. Ni, apay day chay? Ne, ninanang mo napudot man ti ulunan. Lumabasak, Auntie Biron. Nay, sa dino tinagapwam na kaong. Tita balay, Auntie. Nangituludak iti abasto dananang kantatang. Naimbag pa'y dagiti dadakil mo. Nangyagak nga, Auntie, tapno saan nga isupay apagparikutan da. Aywan makatipid da pa'y. Nangina ti magatgatang di ta store. Wan nga rod, Auntie. Aywan gayam, nakasaritam ka din ni nanang mo. Saan, Auntie? Impanalpaak na mutiri daw idi addaak idi balay. No agsasao ngamin ni nanang mo. Kasla nadagsen launay ti basol mo kun kuana. Ti kayat nangarod kat agabrodak manen, Auntie.
Ay, narigat ti kasta. Mala, sumrag ka pa'y tagkapitan akong. Saanin, anti? Agur-uray ni Ernie iti boarding house mi. Kanyak kayat ti marabyan, tadda trabahok inton bigat. Halaga road, inton maminsan ton. Agan-anad ka, kaanakan. Ilakla ko ni manang ansing je balay da bakit. Amangan ko naknukursunadam da jay, tagatangan ta. Api nga ilang ko na. Wen tayo ti ayan nilakayin na ti pag naidanda. No kayat mo, mapantakitaan inton bigat. Nakita kun ti balay da. Anyat makunam. Mabalinan day jay. Damagam naman no ti panangilako day jay. No kaya ta ti budget, ti gatangan ta. O sige, mapanak iti ayan da inton madamdama. Wen atap no amuta maelaang. May mayat no adda balay ta, sakbay nga agkalay sata. Umanay mo siguro ti ornong tayo ti manu atawen. Siguro Tawaram to numano ti ibagada a presyo. Sino di mawag, Andres? Ti anak ta bakit. Apay ka na? No kayat ta, agpasyerta ka no iti lugar da. Damag gayam ginatang da abalay. Aya! Wen, kan agkalay sada kan umutan kan erne. Anya! Makitam? Idi saan ta dumawdawat? Addan na ipundar da. Nakagatang da pa yan iti balay da. Wen ngam nagrigat tamot iti manu atawag na ano santi dilata ken noodles. Saan mo ta ka na ayon bakit? Kaadwan kit nateng lata ta nagagitak mo't ngagmula. Anya, mapantayin tong bigat. Masaduta amapan. Sika ano kayat mo ti mapan iti ayanda, di mapang ka? Ay nawa, agpudno ka man kanyak bakit? Nasakit ka di tinakam mo iti anak ta nga aging gaita. Kasanaw, katangkan ulo may. Awan denggen na asao. Medyo dakkel mo gayam ti balay aginatang yu erne. Nanginan sa amot da itaw. Tinawaran mi tatang. Naimbaglangan tayong patawar da. May mayatin ti kastaw yung ti awan. At least, at pag naidan niyaw, kalpasan ti kalay sayaw. Wan tatang, nagastustumot ngamin ti agabang. Ay wala, adayo natipid no adda ti bukod mo abalay. Taimbe sa pagbayad mo ti habang, igatang yu kiday ti masapsapol yaw. Wan tatang. Oh, agkape tayo pa, tatang, Ernie. Adrape kamuti. Nagkapanti kamuti. Ginatang ni tatang. Sayang. Ado timula ka kamuti dyan ako. Okay lang day tatang. Tapno makaraman tayo mo't iti sa bali a variety. Mayat, ti balay aginatang da Jasmine, bakit? Anya ko maita? Na, kita man, nakaurnong da, idi saan ta nagdaw-dawat iti kwarta. Adaman ti kayat mo asawa na. Naragsak ti biyag, no saan nga agbalin adadagsen dagiti naganak. Anya nga raw ti kayat mo nga ramidag. Na, Agul uli magkaklaang. Siyempre, dumawat ak iti kwarta. Ngamen, anak tamo dayjay. rupat kwarta talaga na ito. Uwan, bakit uwan? Anak ta ni Jasmine, maglablabos ka ba't? Dahil tagdawat iti kwarta ti paglaingam. Naimbag kumaan o gastusop iti nasayaat. Saan mo tanunad duma? Sa isayangam lang ti kwarta. No agsasao ka, kaslabasol ko nga awan na ipundar da. Ay, sus. Panunutam Andres, nairanod ka iti kwarta nga inpawpawit na. Nairano dak ng sikat ti kadakkilan. Manula ang matititid mo kanyak ngay. Tidamag ko kat agkasaran da Jasmine kan Ernay ading ko. Wain manang, Nakitak matlaang ti ginatang da balay. Medyo dakkel mag. anya ko maita? Ay nawaw. Kaslasaan ka naragsak nga addan na ipundar da. Aging gaita, kat nasakit tinakam ko iti day taataaw. Saan laan na tong palti kayat mo nga agabrod di anak mo kastakan? Responsibilidad na day diyan niya. Ay naading ko. May mayat matlaang no agdisnudo amang tedda iti kwarta. No adda itedda ay kat pagyamanan tayo. Ngam no awan, di tay ida obligaan. Adda dagiti anak at ikayat da kat agdisnudo da amang ted. Di da kayat adaw dawatam ida. Oho,
Di tay kumaagbalin adatagsen. Nang runa numang rugrugida pa ilaang. Tapno di da mailumlum iti utang. No napasaya at dati biyagda. Datayo mo laang anagan na ti mairanod. Congratulations kada kayo adwa, Jasmine, Ernay. Agyaman kami, nanang. Agyaman kami. Tanakaumay kayo, nanang. Panawan kayo pa, taasikasun mi dagiti bisita tayaw. Sige lang, nanang. Awan parikot kita. Agdamadlaw ko kinanang ita. Wan nga rod, mayat tiisam na kanya. Kan, kinasarita na pa yan. Nakaamiris sigurong tinam. Isa akasta bakit? Sapay la kumalakay. Hadagayam grocery kan bake shop da Jasmine kan Ernay ading kaw. Adama nang. Ay nawaw, talagang asinsado da na. Pasyaran tantuman. Kaanaw. Intun Sabado ano awan aramidem. Ayawan mabalain. Awang makidilakad kaw. Inton Sabado nga raw. Dagasan kanto diti balayaw. Ay wala din kaw. Naimbangal daw mo, Jasmine, kaanakan. Anya ter aramidan nyo dito bakery, nanang, Auntie Veron. Umay kami, taramanan mi ti tinapayaw. Aywan, kalutluto lang ang dagita, nanang. Anya ti bisillery yung ay. Naimas latamot amin, nanang. Agpili kayo ano anya ti kayat yo ta iserve ko. No siya, kayat ko jay violet. Kasla naimas mo ngamin, balasang ko. Si kangay, nanang. Uray siya, kaya't kumagi-violate. May salaang, taramanak pa'y sakbay anayunak tigatangal. Ay nananang, oray di yun bayadan. Libre ta first time yu ti imay ditoy. Ngaminton sumaro no? Agsingirak ton. Ada ginatang ko at tinapay, Andres Lakay. Ay nawaw. Nangalaan mo iti dayta. Inted ni Jasmine. Naggapo kami iti bakery da itay. Sos. Awangan no, dinawa mo manay. Saan ah? Disnow daw nga inted na dayta. Lukasta. Nasayaat kayon adwa. Wan, awanan ti sakit tinakam may iti tunggal may salakay. Nagsayaat nga ro din, lukasta. Saan nga isupay ang mapampanunot makapa-stress? Wan nga rod lakay. Maawata kon itano apay akanayon dak abagbagaan. Madi nga agpaysaw no dawat tayo adawat kadagiti anak tayaw. Nang runa no agrugrugida pay laang. May mayat no disnudo nga itilda. Madimit laang no obligaan tayo ida. Ta talagang agririda ah. Nang runa pa'y no kanayunin tayo tagdawat. Wan lakay. Saan aga puta anak tayaw kat obligaan tayo ida. Una, nonya ti kabaulanda nga itid. Pagyamanan tayo. Ay, nawaw! Saan tayo nga obligaan dagiti anak tayo no manuti itedda? No anya ti kabaalanda nga ited, pagyamanan tayo kit di kuma. Di tay agbalin apadagsan kadakwada, tapno di da mailumlum iti rigat kat agprogreso met ti biagda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan.
Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naibusan ti allowance ko, nanang. Ay nawaw. Kaano lang idinang tedak iti kwartaken ka, Jenny? Awan nga ruden, nanang. Naibusan Hay, awagam ni tatang mo. Ibagam ken kwa na, tamang ipauit iti allowance mo. Amangan no adda trabaho na dayjay. Ay kat i-text mo Ibagam nga umawag king ka no saanan abise. Awan ka diti na urnong ti laundry shop, nanang. Apay di mo makita ti ref aginatang ko. O sige, awagak nga rod ni tatang. Ay wag, ibagam anayunan na ti ipauit na. Wan, nanang. Hello, tatang. Anyan masapol mo, Jenny. Naibusan ti allowance ko. Numabalin, ipauitan na ko man, tatang. Ninanang mo ay. Awan ka numat kwarta na. Isuti nang ibagang awagan kayo. At damo ti laundry shop. Mangipauit kayo laangan, tatang. Narigat ti makisarita kininanang no may papan iti kwarta. Anong samngarod nga urayan? Agtiksak to keng gano da may pawit ko. Asap tatang. Uwin, di ka matanagan. Agdiskarte anak ko. Agyaman aklaunay, tatang. Nayunam ka no ti ipauit mo kunan ni nanang. Bye. Anya ti inbaga ni tatang mo. Adda may pauit na. Adda, nanang. Ano santa kanula ang orayan tagdiskitar kanu. Nasaya at mat nga rod no kasta. Sa dino ti papanam, Joel. Agpalundli akman, manang konsyang. Ada ti laundry shop iti sentro, san ka di? Awan ngamin ulas kong aglaba Wen, adda laundry shop iti sentro. Ado ti pagpilyam, ngamno kayat mo di oray siya kun ti mangilaba. Libre lang basta sika. Ay nawaw, nakababain mo't kada kayo manang. Anya ko matipagbainam ngay, single akmo. Agpalundli aklatan manang. Ang mga noon niya pati panunutin dagiti padak abordils yun no ilabaan nak. O sige, adagan ka dayta. Basta siya, kayat ko lang ti makatulong. Naimbag kanya ka, tawan ti sabit. Awan agungat no bilang man. Saan manang? Adamit kat di pagbayad ko iti laundry shop, tadamit trabaho. Nimbag nga aldaw yu, madam. Ha? Ay, anya ti masapul yu, sir. Agpalundli ako madam. Sige. Ikargam iti crates dagiti badaw. Anya nga minantay nagan mo, manong? Joel tinakan ko. Syakmat ni Rosita. Nice meeting yo, Manong Joel. Ha? Isurat mo tinagan kan contact number mo dito'y lagbok. Nagan kayo kontak ng bilaeng? Wan, Manong. Mabalin ka lang alayak ti impalabak itang aldaw mitlaeng? Ada nga ti uniform ko, kasapulak inton bigat. Ay kwa, adu tinakapila. Ngamno kasapulam adagos ti inpalaundrem. Isupay lang ti ununa Ay nawaw, agyaman na klaunay, madam. Awan anyaman na. I-text kanto no ready to pick up ti inpalabam, wan. Mabalin ka di nga ipabagkat ko ti danumkan ka, Joel. Ay, pangalaki ti dano, manang konching. Di ta istorlaeng. No, okay lang kan ka. No, awan arabidam. Okay laeng. At dalakat ko, ngayon inton madamdaman ton. Sa dino ti papanam aya. Mapan ko alain ti inpalundlik abado. Ay nawaw, nagpasan. Imawag ni Madam Ijelundli sa pitay. Kahit naibaga na ali dito pick up kanumitin. Nagpardas Uwin ngalod. Sumurot ka nga ron kanyak tapag katumpay laang ti danom. Adamot gayang papanam inton madamdama. Adda ka matgaya man, Sir Manong. Mano ti bayadak? Saanan? Uray libre latan. Di bale, takukwak mat ti laundry shop. Ang mga no adago nget. Saan abali, tasyak mat ti boss. Kas nakunak itayan, kukwak ti laundry shop. Wan gayam, single kan samat. Kasla dayo ka Uwin, dandani agbaak mitin. Pudnomit lang tinako na adayo. Agap abang aklayang dito lugar yu, ta dito imiti ang trabaho. Uray di mo damagan, ibagaklatan ken ka. May saak mat abalaw, and ready to mingle. No kayat mo
Ay, koy. Mang tedak layangan iti 500 kan kabatan. Bayad ti panang nilabam iti badok. Okay, ngam inton maminsan tumanan Agsubli kan to ditoy, wan. Di ka madanagan, tabalo akmat. Nag-sweet matan day to a Joel. Kunak tumat, kurso na nakmat laang. Nanang, mapan kayo ka di iti laundry shop ita. Nagpartak pa yung ag-reply. Adaman adagos ang ti-reply na. Nanang! 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 Ha? Ay, makapakigtot ka mo, Jenny. Apay aya. Ipay nagsalsalod sudak, di kay mat ngamin sumungbat. Apay, asino ti kateteksyo aya? Ha? Ay kwa, awan day toy. Anya ti ibagam aya. Sabado ita nanang. Kunak man numapanta iti laundry shop tayo ita. Anyat orasan, kat adda tayo pay lang dito'y balay. Agbati ka dito'y balay. Syakla ang antimapan. Ay nawaw, kailangan mat anagbaliw ti kapanunutan nyo. Di ko nayo idi napalabas alawas kat tulungan kayo. Saan nga rudan? Agbati ka dito'y balay. Ag-review ka kit day tapno lumaing kamat. Okay, da kayo tinangibaga dita Agyaman ak tayo manugot ka alumwal talusita. Asino nga itinagbantay iti laundry shop mo? Awan, inrikap ko pa'y laang Joel. Ha? Ay, sayang mit no adag palundli. Ay kwa, awan mo't ngamin dadu maapangital ka. Di balay tamang lukatak mo't inton bigat. Aginjoy tapay lang itaa. Anya nga minon tay kunam nga ibagam kanya? Di ka kumamaklat iti ibagak. Kaya't ko ti agdatong keng kalusita. Ha? Anya ti kunam, Joel? Kaya't ko ti agdatong keng kano o kilayang Ulay may sa kaabalo. Nakasagana ka mga kalay sa ken ka. Ay, wan adagusan ti songbat ko, Joel. Mukasta, umanugot ka makilalasyon kanyak. Kaibagbagak laang, Ay, wan nga rod. Ay na, agyaman ak launa Lusita. Kamaod dyanan na, ang damit lang ang nobyak. Sa dino tinaggapan nyo nanang, apay anarabyan kayo. Ay nawaw, sa dino kumapay ti daddo maapapanak, Jane. Narabyanak, taado ti customer ita. Ado, tinagpalaba. Ay nawaw, didak man ulbudan nanang. Ay nawaw, sa anak nga agul-ulbod. Ibagbagak laang ti pudno. Napanak iti laundry shop tayo itay, kat nakakandado. Awan ka anakitak ijay. Ha? Aanya oras ka anapan ijay? Alas 11, talo nga oras anagururayak ijay nanang. Ay kwa. Sa dino tinapanan nyo aya. Ay kwa, kinapudno na. Napanak iti ayan ti kumarek. Kasangay na ngamen. Apay nga rod, akas ta tila ngayo. Kasla madandanagan kayo launay. At dan samat ilimlimid yung. Narabyan kamot anagawid idi kalman. Nagbulakbul kami nga miniti nobyak manang. Ay nawaw, kunak man no single ka. Kaano laeng idinagsalud-sudakan ka. Inaklon nak ti babay akol sunadak idi kalman laeng. Anya, Datatipod no manang. taga-anumat nga iday ta babae. Kalugalan nyo metlayang No kasta, at dagaya man nobyam. Kunak nugasat ko ti agbaak. Ngayon ni, damit na ilawanin. Ay nawaw, nalaing day ta inununaan na kidin. Adyat ko ng manang. Ay, ay awan di kayat ko asawan. Dito iti boarding house mo, Joel? Wen, dito iti pagababangak, Lusita. Ay nawaw, iti papaabangan mo't gayam ni Kunching ti pagnanaudan na. Ni, napauli makamit. Okay ka laeng? Ha? Ay, kwa. Ada ka di palikot. Nalagsak ka itay. Ngayon kasalamadaнаkan kamit launayin ita. Ay, kwa. Ada ka diti landlady, yaw. Sigurado, no ada ni manang kuntsing dito sa lid na. Nakita kalimwal itekit. Ay, agyaman na. Kunaklakit din no makita na. Apay ti landlady mi? Kwa. Awan mo't kit day. Nasa ludsud ko laang, Joel. Sige. Sumblek tangalo din, kapita pa. Ne, ada kamit gayaman ng kuntsing. Makapakigtot kami. Kasi no dyan nakita nga nyawid mo. No kasta, nakita na kami? One, iso ka di day jay tinobyam nga bagbagang.
Wen? Itapay lang, Joel. Aganad kan, di mo ibirbirok ti pakaisagmakam. Ay nawaw, saan kaya maawatan? Kano at asawa da dya, Rosita? Anya? Te ko na kanya kit balo ka no? Ay nawaw, inulbudan na kalaang. Balo mo't alaw-lawatan na. OFW nilakay na. Anya? Dayta ti pudno. Si bibiyag pailaang nilakay na, ngam ibaga na ki dinabalo. Ay naglokon da dya babae. Lukasta, inulbudan na gayam. Matuloy ka diti panagawid yun, tatang. Wen, manual daw langan kat malpasan ti trabaho. Ituloy ta ti plano tawan. Surprisahan ta ni nanang mo. Saan samot tin matuloy day ta surprise, tatang? Ay nawaw. Apa ya? Ang mga nuda kayo ti masurpresa iti ibagak, tatang. Makapatanag ka mo tanak ko. Anya daw jaya? Agin babalo ni nanang. Ay nawaw. Kasano nga ginbabalo? Di ka maawatan mo. Kinasarita nak ni Auntie Conching, kat na ibaga ng adda relasyon da nanang kanti lalaki a border na. Imbaga kanu ni nanang ijay lalaki a balo. Anya? Si bibiyang kayo pailaang, nga feeling balo matan ni nanang, tatang. Kumusta ti biyayam, tatang? Kunaklakit dinurabi iti panagawid yu. Naginanak pa yung kami ni Manila. Sakba nagawid ak anak. Ninanang mo eh. Adda ijay laundry shop, tatang. Saga ano mo ti kabit na? Dayo ka no, tatang. Ngam saan nga amo di lalaki asi aasawa ni nanang. Taimbaga na kanu nga rod abalo. Agraraman mo't day tangay nam. Aggagatil nga rod, tatang. Mangibabain launay. Agsagana day tangay nam. Diyak to pulos mapakawan oray pupuutan na. Feeling balo mo't. Amo na asi bibiyagak pa lang. Ngam kasta ti bagbagana. Ha! Apay nga itaka lang ang nagpakita, Joel. Dua alawas, adi ka nagpakpakita kanyak. Di mo pa'y reply ang dagiti text ko. Agraman awag, di mo sungbatan. Himayak ta kahit ko ti makiwin na suwaskim ka. Anya, nay, apay ngay. Di ko nam kanya kat balo ka. Katuan mat. Kat no adda ka no asawa nga OFW. Ha? Isuka di dahi ito itinang isukat ang kanya, Rosita. Sebiyaw. Kambalit ti pampanunutin niyo, manong. Anyat kaya't mo sawan. Jak amo nga adda ti OFW nga asawa ni Rosita. Dayo aklayang dito lokal yo. Namatak itimbaga na nga isukat balo. Kaputan nagtalay kakenkwana. No kasta nga rod. Biktima kamot laeng iti kalukwan tinalaing asawa. Wansel, iso di na kumailaman. Ti asawa yu tayo ti palikot. San asyak. Iso tinagulbod, sel. Rosita, alam dagiti gamit mo tag sinatalangan. Ha, ay ikwa. Pangaasim lakay. Awan ti amok apapanak. Digan ka sa pulan tapna mom. Pangaasim ka di alakay. Pumanaw kan. Tas siyak tinagrigat. Tapno lang may patakder da ito balay. Ay kwa, awan amok apapanak lakay. Dinak awagan itilakay. Talinipat kun nga gasawa ta. Ay, ikanak kumapay iti may sa agundawa ay sebyo. Sanan? Jak kasapulang ti asawa nga agin babalo. Si bibiyagak pa lang. Mapanmukid din ibaga abalo ka. Imbes asig ka ti sorpresaak, tanalpasin ti kontratak. Siyak tinasurpresa iti naramid mo. Ana, pumanaw ka ni ti sangwanak. Saan? Saan nakapumanaw, sebyo? No di mo kayat ti pumanaw. Dalusam ti bodega ta isutagbalin asilid mo. Manipo dita, awanan karbangam iti silid ta. Ay, awanan. Talaga asaan akayat ni tatang mong agsinublian kami, Gine? Ay nawaw, syempre, nasaktan iti inaramid yun, nanang. Da kayong tumat ngamin. Feeling balo kayo. Ay, kwa. Saan ko nga gagara dayjay, anak ko? Ay, di nak mandramaan, nanang. Pang-asim, Tulungan nak, tapno agsinublian kami kani tatang mo. Para iti anyapay lang, nanang. Tapnulukon nyo manan ni tatang. Saan nga ruden? Saanan ang maulit tinapasamak? Promise! No siya, may mayaten nga agsina kayo. Ay, nawaw.
Di mo kaya't ang makumpleto ti pamilya tayo aya. Useless matlaang ti kumpleto a pamilya. No ti may sakit saan a makontento. No anya ti pangedeng ni tatang, iso ti irespeto yun nanang. Kat, kasanun nga'y no mga asawa ni tatang mo iti sa balay. Da kayo adwa, sikat ti ayan ti parikot nanang. Kas na kunak itayan. No saan akayat ni tatang ti makisinublan kada kayo. Irespeto yu day ta a desisyon na. Tanalawag met, ada kayo tinagbidot. Ay, nawaw! Di ka agaramid iti pagsakitan tinakam ti asawam. Tapno awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Daytoy alugan ti kayat ko, Gabriel Lakay. Manungay day ta, bakit? Kita nanginang mabalin met ahulugan. Mangirwarta nga raw? Ay nawaw, kapilitan itikas na kat adamat service na. Kaano nga raw da mangirwarta? Mabalin inton umay alawas. Urayag ti sweldo, ta isupay apang down payment na. O sige, nayunak tulaan, no, da maswildok Kapilitan anayunam Uno saan? Kisempay lang ti urnong ta. Sika ano umanugot ka, di mangirwarak iti kwarta iti bangko. Wala Kisayan talaang ti urnong ta iti bangko. Tapno sigurado. Mangirwar kayo, ba't gaya mitilugan nyo? Tatang, tapno adaman mat service tayo. Narigat mat ngamin taglugan dito ayan tayo. Ta schedule mat ti biyahe. Parikot ti pagluganan no kastang awan ag biyahe. Ngam awan mo't pagparadaan nyo. Mabalin mat ti tarwar. Itiigit ti kalsada. Ay, nawa. San ababalin na pagparadaan nyo tadalan? Tadalan kingarot. Sapay left and right kat adakaro ba tayo? Ang mga no agririda. Agririda. Babalin ko ba dito sa ngwanan? Nga madumit yung masitas mo. Mabalin nga road, iti asidag tigay, tatang. Ririnto na ita ko naktubet. Adun tinanggig ko reklamo, may papaliti na ita paradaan. Narigat ti gubatang itilugan, nawan usto pagparadaan. Ay na ni tatang mo, no paradaan lang ti salitaan, may birok data. Da kayo di mo. Kumpleto ka dit, ipang down payment ta dita, bakit? Kompleto lakay. Nag-withdraw ka? Ay nawaw, iso nga ro tinagtulagan ta. Mabitla nga raw, tagdi ko sa. Duwata amapan. Agawa am atanay, nag-text ti agent ang nakasarita. Salsaludsudan na noan niya nga oras asumangpet tayo dyan. Ibaga mamabitla nga. Katagawa am ngamin Among nga adalakad data, di ka nagsagana na sapa. Mabitla ang dito yun. Amunak mo. Lusyak tagunay. Talaga anapartak. Logan nyo ka di data, Juana. Da kayo mat gayam na napidang. Lugan mi data, kairuruar mi lang. Kunaklaki, di no ada bisita, may. Logan nyo magayam tinaiparada iti asidag tigit, may. Nana. Anyang iti makunayo iti lugan mi. Maya, may. Madlaw aka barbaraw. Dayta lang, nana. Kanangina sa mo, dayta. Ayun, nana. Talaga anangina dayta lugan. Nanginangam iti batog mi mo tinagparadaan yaw. Anyat ko nam, nana. Si kaki di may.
Awan, ti kayat ko asawan. Sumuro ka unta ano ti agururay at trabaho. Sige, nana. Ang gindadamag mo dahito abakot. Talaga at chismusa. Nakita na lang ang tilugan anay parada. Remarket din. Anay ko. Awatan nyo man ti karton, nanang. Ay nawaw, nan ano ka linda anak ka? Ay na, naigasgasak nga raw. Kasanumot nga main. Adda nakasali alugan di tagay. Sapay adda binagkat ko a karton. Kita man, Dayta niyo, kita ang nanang. Nagsanit kit din. sa bali siguro tikit kita Ay nawaw, naipot nga rod ti dalan. Sapay adda binagkat ko. Asino ti akin lugan iti dayjay aya? Dahwa na anak ko. Ay nawaw, apay nga'y aditada ang nagparada. Kasaritam to idaa. Ibagam ta medyo iatras da tilugan da tap numawayaan ti pagnaantayaw. Ay talaga nanang, ibagak to, numaranak ida. Makisarita ka ana saya atap no awan ti parikaut. Wen nanang, di kay madanagan, amok daytan. Adda ka di dahwana, tata Oscar. Hawan da dito'y balay. Nasapa da rin mo rin nagsapa. Lugan da dayta, saan ka di tata? Wen, lugan da nga rod. Pakibagantuman kadakwada tata, pakiatras da basit. Saan mi matkit di nga ipari ti agparada iti dalan may. Nga medyo iatras da lang kumamot tata. Di tabit yung baka katakwada. Ngam agpatangkan damit. Nakasali ngamin iti gate mi tata. Narigat ti rumwar. Nang runa pa ino irwar mi mat ti motor may. Nalipit lang aro din ti gate. Bayam, kasaritak tumarinida. Agyaman ak unay tata. Kawanan yaman na. Paring dinggin dati bagak numamuanda nagriri kayo. Inalam ka di amin ang kargata, bakit? Dayto lang ang madayjay. Awan mat siguro tinalipatan. Jay bangus ngay. Ayun, at dayjay likod. Sige, alak lang ang inton malandama. Umunakan, tay paradak nga umuna tilugan. Di mo liplipatan di bangus, ha? Un ka di, danag mo na ya. Ay, di prutas pa'y gayam. At dayjay likod. Pakialam tumatan. Urayam lang ang terror kon. Ay nawaw, si kamatan isumula ang awan iggamam. Alam mo na, rumor ka nga rodon, tay paradak tilugan. Mangisagana kanto iti Diyos kan ice. Nasaya at may tanagawid kayo, Juana. Ni Gabriel ngay. At dayjay ruwar tatang, iparada na tilugan. Ibaga, ta medyo iatras na. Tapnosan amay salitidalan ni Tekaruba. Ay nawaw, iatras na ti. Jalugan nyo makasalitidalan dalinda. Ngapay ngamin kay Jet, pagparadahan nyo Ay nawaw, para day talugan laang. Umapal man dagitan, iso akasta. Hindi, teritoryo da nga rod. At nakarbingan da dita. Motor laang ngamin ti service da, iso akasta nga umapal damanin. Hundo saan, ilisim pa'y lang dagiti masitas mo. Tauray iti unag ti pagparadahan nyo. Ay bayan nyo ijay, nalipit mo't no isarat tayo tilugan. Hays, tayo tati magbagakit. Narigat ti gumatang itilugan, mawantaan mo mapagparadahan. Makapirwisyo tayo ti pada matao. Anya jay bagbagan ni tatang mo itay? Agrek-reklamo ka no ni Linda. Ay nawa. Anya ti reklamo na? Ti service tayo Medyo iatras ka no, tapno awan ti kaaruba ang maperwinsyo. Ay nawa. Saan mo tadakkel tilugan tapno ibagada ang makasali? Day ka no nga road, tiririnakin ni tatang. Pasalsali ka no iti kalsada. Apal dalagi di tayo ta. Isumula ang ti kunakin ni tatang. Hindi talata ni kaskaso bakit? Uy, nalipit ti gate. Ngamno para kanya, katanda pa ilang mo't pagnaanda. Mas dawa ka. Day jay kunada adakis nga apal. Ay nawaw. Naimbaglangan, tanaranaan ka, Juana. Apay, anya ti ibagam. Talugan nyo. Mabalin mo't siguro nga ipaatras yu baset. Tanay, nalipit ti dalan. Awan pagnaan may. Amuyo mo't limited lang ti space dito ayan tayo. Alaman, ipadas mo ti magna. Tamakita no talaga adi ka umanay dita. Ay nawaw, makisarsarita ak anasaya at ken ka. Saan kayo aparitan nga agparada iti sangwanan may? Ngam ti kanyak laang, iatras yu kumamat basit atap numawayaan mo ti dalan may? Ay no,
managapal ang talaga. Anyat ko nam. Sika, managapal ka talaga. Naa, anya ko mati apalak ngay. Talugan niyaw, ahulugan. Uray hulugan, at least adda. Saan akas kada kayo, ang motor lang ti service na. Ha? Di nakman ko sila pa nakastata talaga ang makitam ti birbiru ka. Talaga nalastog da Juana nanang. Wan nga raw, nangagkaw tinagsaritaan nyo itay, kat madititabas ti dila na. Ibaga na pailaang nga umapapalak ka no. Agpatulong kalaangan kan kapitana, tao may nakitaan tilugan da. Wanan narigat damat akasarsarita. Uray na saya at tipan na kay sarita kadakwada no agpatangkanda, awan lat amuko nanang. Wan nga raw, ang mga nuday tapay ti pagrugyan ti gulaw. Day tamot ti may sa pagdandanagak. Sapay naturod da nga agasawa. Kaano nga raw, amapan ka iti ayan ni kapitana. Itamot laang nanang. Tapno makita na tilugan ana iparada iti sangwanan tayo. Nasaysaya at pay, tapno saan da ang makapagrasawn. Wan nanang. Ang mga nuinton madamdama kat siyak tupay kit di ti padaksenda. Naimbag ngal daw yo, kapitana. Sikamat gayam, Linda. Anya ti masapul mo. Agpatulong ak kumakada kayo, kapitana. Anya klase ti tulong ti kasapulam. Ti kaaruba mi ngamin, kapitana. Pinagbalindamatan aparadaan ti sangwanan ti balay mi. Nakisarita kami ano mabalin kat medyo iatras da kuma. Ngam agpatangkan damat. Amangan mat no di kay nakisarita na sayaan. Ay saan, kapitana? Nasaya at ti panakisarita kadakwada itay. At dati in record ko ditoy. Pamanaknak asaan anangato ti boses ko idi nakisarita ak kadakwada. Mala mabit lang nga ron tagkape. Kalpasan na, mapanta iti ayan nyo. Kayat ko ang makita tilugan ngay bagbagam. Sige, kapitana. Tapno makita yo on the spot. Dayta tilugan adakta kamatag, kapitana. Isumot lagayam Talagaan nalipit daytoy ayan nyo. Saan mi matkit di da aparitan nga agparada? Ngam kanyak laeng, medyo ipaatras da kuma, kapitana. Ngam di damot maawatan dayta. Sino ti akin kukoy ti day talukan? Dahuana, kapitana. Ti balay ablo ti gate na, ti balay na. Usto akadi. Wan, kapitana. Isungarod dayta. At dagatataw dita. At dadamot itay, kapitana. Ne, at darim mo ar alakay. Ni Tata Oscar dayta, kapitana. Damagan tayo no at dadahuana dita balayda. Ni Kapitana mo dayjay. Ay nawaw, isungag pa iso. Kanya tar aramidin ni Kapitana dito. Amangan mo't no nagpulong day di alinda. Talaga mo tayo babaya. Talaga ang managapal. Una yun ay ati kastang ugali na. Agin sisingpet lang no kas na makisarita. Ngam amok nga dalat talimod nga apal na. Ni tatang mo, ti kasarsarita da. Damagan tanto kinitatang no anya ti imbaga ni kapitana. Wala na, dayjay lang, no ibaga ng addata dito. Aday ka, madama ti panagsarita da. Ada nga paiso ni Linda. Sigurado nga iso tinagpulong kin ni kapitana. Wana, ayan tasawam. Aday ti silet mi tatang, apay ka di. Rumar kayo, tasangwan nyo ni Kapitana. Anya? Hindi pa yung ngamin ngay bagbaka. Ngay atras yung bas si talugan. Nagpatanggan kayo. Kanya ngay ita, imay kat nga roda ni Kapitana. Talaga kit di ama nagapal day di alinda Nakababain ba, no tilugan nyo ti ilislisyanda. Kas makita yung ito, nalipit dito ayan tayo. Nalipit ti pagdaan. Alam mo nun, siya kung di makisarita kini kapitana. Nimbag ngal daw yung kapitana. Anya ti masapul yo. Kastabot kan ka, Juana. Pangaasiyo ta medyo iatras yu talugan nyo, tapno at napag na anti kaaruba yo. Ay nawaw, nawaya pa'y matidalan kapitana. Saan da nga agreklamo no saan da ang maapiktaran? Una yun aya. Kitain nyo matararamitin nyo Di kayag balin asakit ti ulo ka dagiti karuba yo. Ay na kapitana, apal lang ni Linda dayta. Saan aga po ta nagreklamo da kat umapaldan kan ka? Kita umatadalan da Makapaasar mo't. Di mo orayan adumakal ti isyo. Aramidam kit din no anya ti maiparbang tapno awan riri. Sige,
Iatras mi tilugan inton madamdama, kapitana. Aramida mon ita. Tamangan no pumanawak at awan to ti mapasamak akasta. Sige, kapitana. Dalusan mi pailaang ti pangiparadaan mi. Adong amin ti masetas. Mabalin mo't adito'y ti pagparadaan nyo. Medyo iatrasyo lang. Tapno mawayaan mo ti pagnaanda. Umayak tumanan into nagsapa. Saanan, kapitana? Nakababain mat kadakwada. Ipaigid mo dagiti masetas, Gabriel na kay. Ay no, sa pinagado da ita. Ay kat ano sa mga ipaigid tadi talaangan ti pangiparadaan ta itilugan ta. Anya? Umay to kanumanan ni kapitana inton agsapa. Jakmet kayat ti masermonan no di ta aramidan ti bilin na. Imbis ang makay na nadatao. Aramidam ket din tapno malpasan. Pag tinulungan ta nga ron, tapno nabibit amalpas. Dita, ti pangiparadaan nyo, itilugan. Wen tatang tapno awan riri na. Ay, no, di ko mapailangan inaramid yun ti kasta. Di mayat ko ma. Ala, di na kaming sermonan tatang. Da kayo, matlaing tagar-aramid, di ti paka-stressan nyo. Iso nga rod asolbaran mi tatang. Very good, ano kasta? Kasag kakaruba. Rumbang na lang. Ngay respeto tayo ti tunggal maysa. Iti kasta, awan mo ti riri. Wanan. Sige, basit laban nagdayta asa na pagkikinawatan. Iso ang lumabalin pa'y amahalay tinasayata sa ritaan. Sulbarin na dagusen. Ay, nawaw! No adadi yung nagkinaawatan iti karubang, pagsaritaan yo anasayaat. Di mo karkaruan tapno saanan adumakkel ti isyu. Kang runaan iti amin, irespetom ti karubam tapno irespeto da kamat. Di kaagbalin asakit ti ulo iti padam a tao, tapno natalinaay ti panagbiagyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Naimbaglangan ta naranaan ka dito'y paradaan kasinsin Marcela. Nay, si kamo gayam day ta kasinsin Cecil. Ada ibagam, Agpapaskan kami inton Sabado. Umay kayon to ijay. Ay nawaw, ijay balay Anya ti partyen nyo ngay kasinsin. Baboy kasinsin. Manu ababoy tapno amok no umayak. Talo laeng, dadakkel dag ijay. Ay nawaw, umayak a kasinsin. Tapno malanitan man mo't ti bibig. Wen akasinsin, ibagam to laeng akin ni Auntie Usyang. Wow, no awan ti lakad da. Umay kamin to. Day talaang ti ibaga kasinsin. Sige, agpakada akon tani. Agrubwatan ti paglugana. Naranaak ni kasinsin Cecil dita paradaan itay nanang. Kahit Agpapaskanda kano. kanaw, Inton Sabado kanumat. apay nga agpapaskanda. Day tatijak na sa lunsod nanang. Nga mapantayon to Basta agpartida iti babaw Ay nawaw, di na magmukumaan o apay nga agpapaskanda, anak kaw. Sinalunsod ko laang numano ababoy ti partyenda. Na, dayta ti pagalistuam. Numano alawas meten asaan tay nagsidsida iti karni nanang. Mala sa nabalay, saludsudak to ni Uncle mo tito numaranaak. Nasaysaya at pay nanang.
Kumpleton ti Diyos kan paper plate, tatang. Nasaya at mat. Tapno nakasagana para inton Sabado. Wan, tatang. Awan kaya, nakasaritam ka din ni kasinsin mo, Marcela. Naibagam ka di kang kuha nang agpapaskan tayo. Wan, tatang. Naranaak ijay paradaan idi may sangal daw. Anyat ko na nangay, makaumay da. Wan, tatang. Mayat ti isem na idi imbagak atalo ababoy ti parjen tayo. Usto tapno makapasyar damat ito'y balay. Wan nga ron, tatang. May mayat kumapay ano umay ni Auntie Osyang. Wan garon, nabayag adyak nakasarita ti kapsat ko. Eh, sa nabali tasan mo't uning adayo ti ayanda. Ado siguro ti pakakumikuman na, tatang. Iso adi na masangot ti mang sarungkar kada kayo. Na, sa dino ti papanam si Karo day. Anda na patagalakad ko ita Marcela bakay. Ape ka day. Ay nawaw, saan ka di nga imbagakkan ka nga agpapaskan da kasinsinsisil ita? Napatag nga rod mo tilakad ko bakay. Sayang mo day jay. Sapay talo at dadakkel ababoy ti parjenda. Di mo kayat amalanitan tabibig mo aya. Awan nga rod oras ko. Mapan kayo ka na lang Sigurado ka? Talaga adi ka mapan? Final day tan? Awanan pagbaliwan na? Uy, mangisupot kailangan ni ti karne. Tapno marama na mo ta. Sige, mga laak nga rod iti supot. Wan, di bali ata kasinsin mo matagpapaska. Wan mo kidi nalakalaan ti agdawat. Nala, mapana ko. Nayunam ti isupot mo Wan lakay, mga laak iti dakkel asupot tapno sigurado. Si Kangay nanang, makipasken ka kadiwin now. Ikatwa na anak ko, mapanak. Apay ka day. Ay nawaw, mapan kayo magayam. Kaapay adi kay payla nakasagana ngay. Daytoyen ti badok amapan. Agrubwatan tanay alas 9 magayaman. Ay nawaw, agpalas kayo man nanang. Nakarugrugit tabado yaw. Kasuksukat ko laang mat iti kalma na nako. Agpalas kayo kunak. Kasano no adati kasinsin tayo ang makipaskan. Anyan tulaangan ti ibagada no makita da akas ta ti kawasyaw. Awan mo't makitak amadi iti kawaskaw. Ay pangasiyo nanang. Ang mga no makita da kayo ijay kat panunutan da abaybayan kayaw. Da kami mat ti maibabain ano kastalaan. Pasensya kan kasinsin sisil. Medyo nala daw kami nga imay. Ay nawaw, okay lang kasinsing. Adda ka di pa'y maramid kasinsin. Awanin kasinsin, nalpas itayon. Naimbag ata nasapa dagiti daddo maakakasinsin ta. Isuda ti timulong. Mauray nga rudan at ipanangan no kasta kasinsin. Una, urayan tayo ta saan pa'y analuto ti karne. Kunaklakit din o adda maaramid ta tumulungak. Awan mo gaya man. Awanin kasinsin. Mala, panawan ka pa'y ata asikasok dagiti daddo maabisita kasinsin. Wan sige kasinsin. Agtugaw ka pa'y lagita. Ituloy tanto ti agsarita kalpasan ti panangan tayo. Naimbag ko nam at awanan ti maaramid. Perfect timing. Day talaangan makan ti mauray. Ay nawaw, apay ngay. Ti anya nanang. Day tamo lang tugtugaw ter aramide manak ko. Di mo sinaludsol iti kasinsin mo no adda pa'y maaramay. Sinaludsod ko mo itay. Kahit Nalpas kanumutan. Urayan tay laangan amaluto ti makan. naladaw tangamin nga imay. Mayat ki di at awanan ti maaramid nanang. Day talaangan mangan ti maaramid. Wan angam nakababain mo't iti kasinsin mo. Agtugaw kay ki di nanang. Nagadupay lang nga ibagbagayo dita. Naimbag ta nakaumay kayo o siyang ading ko. Ay wan tawan mo't aramiden mi itangal daw manong. Anya mo tayo pagkakumikumam ijengay. Agar aramid ak itipigadan manong. Isumot ti source of income mo. Wan iso laang mga minti kabailak nga aramiden. Aya, nasaysayatan ti kasta ng awa natin ko. Wan batkit di Ni Manang Delia, busy ka numot nga agdadait. kabailan na pa'y gayam. Word, kurtina ka numot ti dadaitan na. Jak pa'y nakasarita ka ni Manang. Aday ti sila di Cecil. Madamang agin ina na.
Nabannog ka no iti biyahe. Ay, kasarita tuman mo. Mapan mo kita na. Ang mga no nakariingan da jay. Iti sigod ka di asilid ni Cecil. Wen, ag diretso ka lang ijay. No kahit mo ang makasarita ti kapsat ta. Ada ko maibagak kang kakasinsen. Anya day ta kasinsing. Mangisupot ka man iti karne. At to'y ti supot. Ay nawaw. Saan ngamin ang makaumay nila kay ko, ta ada ti lakad na. Madi kasinsing. Alan tapno ada ti maramanan na. Uray day takar nila naimbag lang apang ramanan na. Uray saanan tapansit. At to'y ti supot kasinsen. Isut kargaam. Saan amabalin amang isupot ka kasinsin? At idug pa'y tipila Anya? Amangan no mangisupot ka kat agkurang mo tinaisagana amakan. Ununaan mi pa'y adag iti bisita. No addan to sopra, sakan to mangisupot kasinsin. Di mi ekspektaran nga ado ti bisita nga umay. Ay nawaw. Basit laang mati daw-dawata. Angam no adda makakita nga ikan ka. Amangan no kastamot ti aramidan ti dadduma. Amangan no mangisupot damot kat saan pa'y anawarasan dagiti dadduma bisita. Una yun kasinsen. Para karnilaang imot mo mat. Naa, sapay lang kumaata. Di ka nagsaaw. Makapaawan ganas ka mat. Agawid tayo nanang. Rugyak pa'y laang timangan. Kan maisisan kumapay adagiti kaldero inton madamdama. Agbati kayo nga raod. Ay nawaw, apay akas lagdardaras ka mo. Makapaasar nanang. Anya man ang tinakaasaram. Ay, Nakaimimot day ta asisil. Para karnilaang. anya ngay nga ro day tayong supot mo akarna. Bagik day to'y nanang. Adda mo gayam na itad amakan ka. Kasano kumaan nagbalin nga imot ti kasinsin mo. Hun ata idi nagdawatak iti para kin ni Ruday. Di nakidin kayat. Priority kano dagiti bisita. Ay katun aduma nga minti bisita da. Kan makita dagiti daduma nang isupot ka. Amangan no mangisupot damot. Narigat no agkurang ti makananak ka. Imot ki di day ta asisil Umuna akon nga gawid nanang. Makapaawan ganas damot. Nangan kayo ka din, Auntie Osyang. Wan, nalpasan ka anakan. Ni kasinsin Marcela ngay, Auntie. Muna ang agawi dun ka anakan. Agdardaras mo't nga agawid itay. Ay nawaw, apay ka no. Ay, jakman amoy ti day di a tao. Gimuran samot. Gimuran samot, idi saan ko pinagustuhan, Auntie. Day takarni ti makagapo. Kunak tumat. Di na naawatan ti imbagakin kwa na, Auntie. Ay, wan nga rod ka anakan. Ngam di mulatan ikaskaso. Taisumot ti ayan ti bidot. Nagawi din dagiti bisita, tatang. Makainanamo laangan da tao. Agtugaw ka mampay. Taday ba king kasisil? Ay nawang. Anya day tatang? Anya to di yung nagkinawatan iti kasinsin mo aya. Ha? Ni kasinsin mo Marcela. Apay ni kasinsin Marcela, tatang. Kasla makaungat idi nakita kang agsarsarita kayo. Hindi ko nagdardaras mo tanagawid. Dayjay ka di. Wait. Ay natatang, gimura lang ang dayjay kanya. Anyat gimura naman. Karni ti makagapu, tatang. Jaklain ti karni adaw-dawatin na. Gimura ki din. Apay ngamin adi mo inikan. Taado nga ro ti bisita. No ikak ni kasinsin Marcela, makita dagiti daduma. Amangan no ibagadamat amang isupot da. O di awanin ipakantayo kadagiti bisita. Sabagay. Adamat puntom anak ko. Danda ni agkurang tupay. Di nakarkaron no inted ko ti daw-dawatin na. Ayan nga tinyawid mo akarni, Marcela. Awan ti karnila kay. Ay nawa, apay nga awan. Kunak man no talo babot ti pinartida kasinsin mo. Impadas ko nagdawat kang kuana. Di na kayat ti mangtod. Apay ka no? Adu ka no nga ro ti bisita. Isuda ka no ti priority. Nakaimot mo dito kasinsin mo. Ay grabe Uray la na pa ba inanak itinsawang na. Di pala mabangles da kita karni. Isupay Isumo lang nga imot na. Di pa halilatan
Kas tamad nga ti ugali na rito kasinsin mo. Nakaimot. No kinaimot ti saritaan, sigurado nga iso ti tapwan. Saan nasaya at tikas nga impakitam idi kalman, Marcela, anak ko. Dayta ti Jack kayat kada kayo nanang. Siyak manan ti nakita yaw. Siyak manan ti kamaliit imatang yaw. Ay nawaw. Wen tadi mo mat maawatan ti imbaga ti kasinsin mo. Ay nanang, nuda kayo laang tinakangag iti imbaga na kanyak. Amangan no na insulto kayo mo. Para karnilaeng. Kan maysa, adamot punto ti kasinsin mo. Pasken tinapananta anak ko, ado ti bisita. Talaga a priority dagi ti bisita da. Nakababain met ano adda bisita saan amangan. Usto nanang, di yu pagbasuraan ti lapayag ko. Ay naapo aya. Di mo man kanunungan ti kamaling aramid ti kaanakam nanang. Isupay laang gamin ti kampiyan yo. Bakit? Nasabat ko ni Cecil dita dalin tay. Kahit anya ti inaramid mo. Kinusilapakit din ah. Ay na, mayat day talakay. Mayat day tangay naramid mo. Uray siyak, impus kumot iti Facebook tinapasama. Anya nga iti imbaga dagiti Facebook friends mo. Siyempre, siyak ti kinampian da. Adu pa'y tinag-comment a kinaimot kanu ti kasdi nga inaramid na. Makikitam dayta. Nalawag no asino tinagkamali. Imot to magngawin. Deserve na ti mapabainan. Ay, makapaasar da kita akaruba. Syakit din ti katawaan da. Wen nakita dati impose mo maipapan iti kasinsin mo. Pudno matiimpus ko ah. Ay na, para karnilaeng. Ay nawaw, talaga mat nga imot ti kaanakam. Di mo ilibak nanang. Jak amo no apay nga isupay lang ti kampiyan dagita akaruba. Bagim mo laang timbabain mo iti kasya ngay naramid mo anak ko. Kundi pus ka gamain. Kayat mo ti mangalay ti simpatya iti Facebook. Iso nga impos mo. Ngamanya ngay tinapasamak. Si kamutan ti katawaan da. Ah, Ay, imbabam ti mismo abagbagay manak ko. No siyak ti sika, idilit mo day di apos mo. ay saan nanang? Di mo urayan amaamuan ti intero a barangay ti inaramid mo. Tas sika mo ngamin ti akim basol. No saan ka kumangamin anagpos iti kumkumporme o di mayat ko ma. Alawunan, idilit ko. Rumbang laeng, di mo urayan a maibabain ka iti intero a barangay. Tani, uray siya, mairamraman nakbutang. Oh, naawatam ka de timbaga. Di kay agungat ah, idilit ko nga rodon. Sa anak nga agong unget anak ko, ibagbagak laeng tipudno, ama di tinaramid mo. Ay nawaw! Sakbay nga agsao ka iti dakas kontra iti padam a tao, siguraduam anadalus ka. Di ka agaramid iti linuloko, taama nga no isunto ti pakaibabainam intun dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At the good news ko kan ka, Gilbert Lakay. Anya dayta bakit? Nalpasan, fully paid mo't lang ang tiref tayo ang naggapoy ti home credit. No kasta, mabalinan ang mga irwari ti sa bali man nga appliances.
Flat screen at TV kumamot din alakay. At damot washing machine tayo. Ay, una. Mabalinday ta, tapno da pagbuyaan ni nanang, no kastang umayag pasyar. Mahilig day diyang agbuya kay. Una, pagbuyaan tayo mo lang, no kwa. Kano nga ro da mangirwar ka ba kay? Ti home credit mo manin at ti maaramat. Amumat, alanganin ang ma-approvean no siya ti ag-apply. Winlat ta ba kay? Good payer, tamay. Sigurado ang mangi-release damanen. Takas na kunam, good payer tamat. Mapanak labit iti ayan ni Marinanse, tatang. Apay, Jay. Anya taramidang mitayin ti kayim mau. Isublik lang ti binulod ko agamit na. Ay, dumakas ka tuman nga ro ti testaw. Aday pagatang yo. Gumatang kay ti karneng. Taisot pangaldawan ta. Day talaang, tatang. Weng! Ato ti kwata. Gatang mo ta. Ay nawaw, kurang day to'y tatang. Numano ti umanayan na. Iso ti katagim. O sige, Kita ba? Tama nga numarabyan ka man ni Jay. Kit pangaldawan ta ti karneng ang pagatang kaw. ni tatang mo't agawid ak maladagos. Isubli kong dagiti binulot ko kang Marinanse. Ayun, binulod mo gayam. Idi payla na minsan nga aldaw asap sa pulak dayta. Si kamot tinang ipabulod, Mare. Wen ngam nalipatak mo nga impabulod ko gayam kan ka. Ay nawaw, sign of aging samot tanday tamare. Wen nga rod mare, narigat mo amay libak. Aguray ka. Review day jay, Mare. Review ti makit-kita. Na, iyawid mi ka di dito'y balay no saan mi mat ako kwa mare. Manuti kasta aref, Mare. Nanginan samad. Ayun mare, nangin talaga. Ngam nag-apply nila kay ko iti home credit, iso nga ininot a binayadan mi dayta. Naimbag pa nila kay mo. Maka-apply iti home credit. Un mare, na-approvean mo tadagos. Mayat nga agpayso no adda ti ref. Ayun amare, adda pang ikargaan iti karni kanda dumapay. Ne, apay day chay. Nalipatak mo tayo. Umay katag kape tamare. Adda na bati a sandwich. Irwar ko taramanam. At dapat mo't nabati apan siti talamisan, anak ko. Sa bali mo't tanti angot na tatang. Kasan mo sa balay? Nabang lusin ah. Ay nawaw. Sayang mo't dayta. Napudo nga minti panawon. No adda ti ref, saan kumaamabangles adagos ti makan. Nanginan sa amit tirif ita. Damagak tumanggayam ni Marinanse. Amangan numabalin nga usarak ti home credit nila kay na. Ay, uray saan ay nanak ko. Isupay kit di dayta abayadam. Ipadas laang atatang. Awang mo dakas na no ipadas tayo. Da Marinansin tupay. Nakagatang da iti ref da. Uwin ata na talaga at trabaho nila kay na. Isuda laang ayat ti kabaalan na agumatang iti kasjay aref. Di ka man nagbaling agraraman anak ko. Noon niya tadda, isuti anusan. Ada ko maibagak kang Marinanse. Anya day tamare. Ngam kasla mabainak, Mare. Ay nawaw, anya nga min day taya. Kastoy ngamin, Mare. Planok ti mangirwar iti ref. Isu na lang at alanganan ang ma-approvean ti home credit ko. Kat anya kumangay itamare. Amangan no mabalin nga aramatak payla ang ti home credit yu, Mare. Anya? Talaga ngamin akasapulan mi, Mare. Di ka madanagan, taagbayad akmot. Alamot din, Mare. Maasyan kakadimot kanyak. Awan pagdanagam, taagbayad akmot laang. O sige, ngam siguradum lang agbayad ka Anyag ko nang mga ibagam nan si bakay. Aramatin ka no tigayom ko ti home credit mo lakay. Anya? Mangirwar ka numot iti ref. Narigat sa amat ti kasta bakit? Ingkari namot kit ding agbayad. Una, ngum kasanulaang no dumteng ti aldaw asaan ang makabayad. Di siyak to ti kamatan dagiti taga home credit. Barang good payer, alakay. Itapay lang kat siya kung di madanagan bakit. No, apay nga manukot ka ngamin. Nagbuwan ako lakay. Nakababain mat no ibabawi. Ang mga noan niya pa'y ti maibaga tigayom ko. Ngala, ipausar mo ti home credit ko. Anya nga nagsaritaan nyo mo te. Ngam siguradum lang, agbayad day ta agayim mo, bakit?
Ay nawaw, naggapuan da ito yung aref, bitchay. Inutang ko, tatang. Hindi di mo't imbaga king ka nga uray di kan umutang. Isumot lang nga usaran tayo, tatang. Sa pa'y dakil ti ref ginatang mau. Ay nawaw, relax kay lang ka di, tatang. Mabayadak to dayta, da kayo ki di mo. Unay kan, narigat ti kastanak ko. Ni tatang mat, tapno ada matirif tayo No ada umay abisita, di ada makita da aref tayo. Agbilib dan to kanyak no makita da adak kaltirif tayo dito'y balay. Kinagraraman ti kastanak ko. Oray no Nala, makamuka man langay. Agkalma kay lang ngamin Apay ama stress kayo rifla ang data. Di kay pay agyaman, ta ada mausar dito'y balay. Ngayon na nga masakit mo ti ulo ta utang tinagapuan na. Agtugaw kay kidita mangirwarak iti Diyos yo. Ah. Adu ti ayos tayo. Saanan ang masapul agumatang di tatirsina. Bayadak ti utang ko ken ka, Mari Bitchay. Ay, agyaman naklaunay Marimina. Adam langan ibayad ko iti utang ko iti home credit. Ay nawaw, home credit ko nam. Wan, imutang iti rif iti home credit Maray. Naimbag ata da home credit nila kay ni Marinanse. Iso anaki usarak paylaang. Ay unay kan, Mari. Saan mo pa'y anabayadan ti utang mo iti linding? Ita, imutang ka manan iti home credit. Ay awan mon, Mari. Naiwaras mo ti utang mo. Shh! Tangiwat mo ka di Mari. Amok nga ado ti utang ko. Ngam di mo kumamat ipukkaw Ada ni tatang dito'y balay ang mga numangag na. No kasta, saan nga amo ni Tata Tasyo dagiti utang mo iti lindeng? Jakon imbaga ata ado ti sa una dayjay numaamuan na. Anya? Sigurado nga inaldaw manen nga isut ibagbaga na. Sapay allergic dayjay iti utang. Ay na, nagturad kan, Mare. No siyak, mabuti nga kon nga umutang iti linding kas kadaan niya pa'y di ta pagutangan. No mabayadak ti utang ko ken ka, talaga nga isardeng kon. Awan lat amok di ta Mare. Drawing to maranday ta. Ay nawaw, seryoso akon, Mare. Si kalaang tinakautangak, ngam grabe mo ti stress ko. Diyak pa'y makaturog no daduma. Kasano laangan ngay ken ka nagsasanga ti utang na. Naimbag abigat mo Marinansay. Kas namat kan ka, Mari Betchay. Ayan nga iti hulog mo iti home credit, Mare. Ay nawaw, relax ka lang Mare. Ada dito'y bulsak. Ay na, kunaklakit din no nalipata mon, Mare. Iso nga ron nga imayak ta umay ko ito. Kasapulan nga itad mo, taawan mo't i-back up ko, Mare. Amok day ta Mare. Bayad ko Mare. Si Kanti makaamo amang ted iti bayad ko. Wan. Mare. Manu ahulog pa iti saan analpas Mare. Mabit lang takita at tilista Nabayadak mo siguro ti kagudwan niya Mare. Mare. Manu ahulog laangan kat malpasan. Okay Mare. Si kapay lang ti makaamo iti bayad ko Nakaon. Ato yung timpagatang mo tinapay, Nancy. Agyaman naklakay. Ayun gaya, nasabat ko tigayim mo dito dalan nito eh. Asino agayim ko? Ni Mina, wano ni Betchay. Ni Bitchay, kumusta ti bayad na iti home credit? At dainyag na itay lakay. Nasaya at man, consistent ti pa nagbayad na. Kapilitan kasi kamot ti madadaal no di nabayadan ti utang na. Ay, naku nampay bakit. Narigat no reputasyon ti madadahil. Saan tanto ang makautang no kwa? Di ka madanagan, takanayon kumala palagi pantigayim ko. Sabay ko takas taaging ka ang mabayadan na amin, bakit? Ay nawaw, yung naklakit din, yung nakitang dan ka kinsasa, bitchay anak ka. Saan tatang? Api ngay. Ning, apay alaw nagtisin na ay mo. At ka di parikaw. Ning, agda umawawag. Sino ta umawawag? Itay pa yung mangmangag kung agun unit sa cellphone mo. Dagiti nakautangak tatang. Hindi. Dagiti tagalinding. Ay unay kan. Imutang kay tilindeng. Wan tatang. Day tatibagbakan ka. Utang ka nga utang. Inyangay ika.
Anya ti umay mo ibaga, Mari Bitchay. Agsingira kon mare. Ay nawaw, kat numantli mo ti saritaan ta, Mare. Kasapulak ngamin tapagbayad ko itilinding mare. Agsasarunuda matan nga agsingir. Nagadumot ngamin ti utang mo, Mare. Nangus-usaram ngamin, aya. Pangaasem, ta i-advance mo kumatidad duma abayad mo. Ay unay kan, Mare. No apay mat ngamin, a pinaggigiddan mo, dagiti utang mo. Jak impagarup ang mapasamak ti kastoy mare. Talaga agipitak ita, isu a pangaasim, tagbayad ka kuma in advance. Mala, mang tedak iti 2,000 laang, Mare. Okay laang mare, tapno ada pagbayad ko. Jeda duma, bayadam inton sumaruno alawas. Talaga ngamin akasapulak ita. Sige, Mare. No adda ti mapaglakwak, itad ko adagos kin ka. Inggatang ko ngamin iti wagwag ti kwarta nga inutang ko kin ka, Mare. Naimbagkan ka at negosyo tinangusaram mare. Saan akas kanyak? Ay, Sakbay ngamin nga umutang ka, siguraduam akabaalam abayadan tapno maliklikan ti parikot, Mare. Asino di imawag, Gilbert? Dagiti taga-home credit bakit? Anya? Agsingsingir dan. Ay, daytan. Sapay in-block nak ni Mari Betchay iti Facebook. Ha? Apa yung in-block na kakit saan pa nakabayad? Tiyak man ang mulakay. Awanay. Nagaramid ka iti pagparikutan ta bakit? Nagtalo kaklaang mat ijay tao lakay. Mapan ka man ni Jabalay ta. Agsingir ka. Tanagan ko ti mapirde no di na mabayadan di utang na. Wan lakay. Mapanak itamot laang. Mari Betchay! Mare! Yoko! Ano ti masapon mo nan, Chay? Naimbag nga daw yung tatatasyo. Adda ni Mari Betchay? Hirimwarmat manay. Agsingira ko matata. Di na pa'y ngamin na i-fully paid ti ref nga inutang na iti home credit, tata. Yawaday, nailumlum gaya man iti utang day tataw. Agraraman tumik ngamin. Tulungan na ko matata. Naganmat nila kay ko ti madadaal no saan nga agbayad ni Mari Betchay. Sapay awag na nga awag. Amuna ka din nga umay ka dito balay ita. Saan tata? Diyak ma-message ta in-block nak mo to. Ay, pauna yun, tikas tangar aramidan di dya tao. Mabayadan tamot lang ang ti utang ni Mari Betchay iti home credit mo lakay. Naimbag man ta nagbayad kin ka. Ni Mari Mina tinangtad iti kwarta kanya. Anya? Nasabat ko ni Mari Mina di tadalan itay. Kat napagsaritaan mi ti utang ni Mari Betchay. Idinasyan kanyak. Siya kung tinangtadan na iti bayad ko mati utang na iti kumari mi. Ada utang ni Marimina kin Betchay? Adda na kay. Ngam siyak tinangtadan ni Mari Mina. Kurang lang iti 500. Naimbag ko nama taadda gayam utang ni Mina kankwana. Ay, agyaman kami, Diyos ko. Kunaklakit din madadaalan ti reputasyon ko. Enton sumaruno, di mo ngamin ipapausar iti sabali ti home credit ko, bakit? Wala kay. Saanan? Isupay ket di apagsakitan ti ulo. ay nangay ti bayad mo, Mina. Nalpason, Mare. Ay nawaw, di ka man dita. Awan pulos ti inyaw awat mo kanyak Ni Mari Nancy tinang tedak, Mare. Anya? Isu ti pagbayad na iti home credit mo, Mare. Kurang pa'y kiti dayjay, iti 500. Anya nga rudin ti ibayad ko iti linding kuno kasta? Makitangdan ka manan no saan mabayadan ti utang mo iti home credit, nagandamet ti madadaal, dayta kuma ti pinanunot mo. Ay, jak amaw, kasla mabagtita ko. Unayin ti kas nga itsuraan, Betchay. Kas kalaalalya. Maestri sa klauna yan, tatang. Kasla ak mabagtit. Agsarming ka takitaim ti igit ti matam. Kasla na black ayan ka. Sa anak ang makaturturog, tatang. Ay, talaga saan ka makaturog na saya at nukasta nga adut utang mo. Ang mga nuday tuyen ti ipatay ko. Anya, Madiprisak samot ta. nagpanunod ka kidi ti wagas tapno makabayad ka. Di mo itarayan na, tautang bitay ta. Ti utang, rumbang abayadan. No bilang man tamatayak. Di ka man dita.
Nas na ko nakitayang. Agpanunot kay tiwagas, tapno makabayad ka. San man alita ma-depress ti sang kaiba ka? Sikat tinangarami di kalukwan. Iba ka, akasla ka ma-depress. Tatang, Awagam dagiti nakautanga. Iba ka mo inutom abayadan ti utang mo. Ewan mo tintiref bitchay. inlakok tatang. Sino tigim batang? Ti kaaruba tayo. Inlakok ta isupeng ibayad ko kadagiti utang ko. Kasta. Nasaya ita. Tapnawanin ti pampanunutan. Wen tatang. No adda ti umay agsingir dito'y balay, baga andak. Agbayadak tapno agtalnadan. Makapauma no inaldaw nga adda agsingsingir. Gusto nga minin ti utang. Kontrolem ti bagem. No di mo kaya't ti may sagmak anak ko. Kundi ka agbaling agraraman. Dayta kinagraraman mo ti pakaisagmakam ko naktumay. Ay, nawaw! Saan adakas ti umutang? Ngamno umutang ka, siguraduam akabailam abayadan. Iti kasta, awan to ti pagparikutam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Unayan aya? Ay na wow. Di mo ka din nagustuhan di simple abalay ta, Elsa, bakit? Asidag unay ti balay ti kapsat mo kung ti pagnanaedan dananang. No choice mo't nga main, bakit? Hey, jak laki di makaanos. Kasla balod da taon no kastoyla ang reko. Anya nga ron ti maramidan ta, kat awan mo ti bukod ta adaga. Dito iti insuro ni nana nga pagpatakdiran ta iti kalapaw ta. Anya pa yung arod ngay, nalpas matan. Ure agri-react, awanan ti maaramidak. Nasingpot mo dananang Uray ni Ipag Ines nga asawa ni Manong Carlo. Nasingpot mo't lang dayday. Wan, nasaya at dakeng ka, ngumsiyak ngay. Kas na ko nakitain bakit? Nasaya at da. Di ka madanagan, tanalakalaang akasarsarita dagijay. Dala ka ayamat. Naimbagnal daw mo man ng Elsa. Kunaklakit din o asino ti bisitak. Sika maggayam jisika. Anyat masapul mo. Awan matkit di manang, kaya't kalaang amakita. Awan ni Manong Mure ko dito eh. Kas nakunakon, si kati kayat ko ang makasarita manang. Awan matipagsaritaan ta. Kan maysa, bisiak. Kasta ka di? Kas makitamat, na urnong manan ti malabuan. Kaano nga rod anawaya ka manang? Jak pa'y masigurado no kaano. No apay ngayon may payla ang amin dito'y balaya. Para sa inyo, Rico ading kaw. Sobra ti inlutok ang masida. Jak ka bailan nga ibusan. Nang tedak mutlaang kadananang itay. Ay nawa, nagyaman ang launay Manang Ines. At damanan tinayima sa pangrabyan mi kini bakit ko. Ay, awan anyaman na. Agpakada akmatlaangan, tanay rumabeen. Agkape ka ba'y Manang? Asidaglaang mo ti balayo. Uray marabyan ka. Intun maminsan tulangan ading kaw. Okay Manang, inton maminsan nga rudan. Agat anag ka man. Asino di kinasarita, Mreko lakay. Ni Manang Ines. Nang tediti sida. Ay nawaw. Apay anang tagpay lang kat agluto akmat lang iti pangrabyan ta inton madamdama. Gasya talaga ni Manang Ines. Sipod pa ide. Kat managparabor talaga. Noon aramidam.
Mapan kay tayo na, tapno makapagbanding kayo may. Umayak man! Ikaw naman pala yan, Elsa. Agtugaw ka Agyaman akla unay inis. Anya nga minang tigagaram. Kaya't ko ti makiinistorya kang ka. Ni, adumat gayam ti appliances yo. Ay, wen. Ti daduma, regalo, idi kasarmi ka ni Carlo. Ngam kaaduan ka dagita, ginatang may. Naimbag kayo pa'y. Kompleto ti gamit yo. Kastamot ti kayat nila ka ikaw. Mayat ka now ti kompleto, tapno sa anak amarigatan. Para magmatgayam. Anyat ko na? Ah, ti kunak, responsable matgayam ti asawam. Sobramot nga raw, ti kinaresponsable na no daduma. Manu atawan nga minan ni Manong Carlo ije abroad. 5 atawon nan ijay. Ay nawaw, nabayag matgayaman. Wen abirat, nabayagan. Ay wen gayam, adu ti imported abatsop kan shampoo ditoy. Ikan ka tapno adda usaram. Ah, ay, saanan abirat? Nakababain matkang ka. Si kakit di met, anya kumangay ti pagbainam kat agabirat tamat. Ay nawa, nangalaam ka na kita asabon, Elsa? Intad ti asawa ti kapsat mo nga OFW. Ni Ipagines? Wun, napanak iti ayan na itay. Nakiin-inis turyaak. Nasingpat matgayam dayjay. Ayun no kinasingput lang ti saritaan, nasingput ni Manang Ines. Sweet pa'y dayjay, iso kay kayat mo ni Nanang. Aya, Wen, agkalaan da kin Nanang, awan maibagak, tanalaing amakigayem ni Manang Ines. iso na lang ata para magmat. Anyat ko na. Ti kunak, nakitak ti appliances dalakay. Kompleto siya ka. Wen, tamay ti sweldo ng agasawa. Data ngay matlakay. Ha? Kaano mat nga makompleto ti appliances ta. Ay, at dantumot saan pa nga ita siguro? Ay nawaw, adya ka magayaman rekula kay. Ay, kasangsangpot ko lang itay. Siya nga, sa di mo tinagapam. Ay akwa, di tala ang lakay. Ijay, kasla nakita ka naggapo iti ayan ni Manang Ines. Ne, saan Awan ti tao iji balayda. Itila ang paraangan dati nagdalanak. Kunaglakid din, no iti ayan da tinagapam. Saan? Anya nga iti inbulsam. Ay nawaw, nakita na pala ang mat. Apay di ka makasumbat. Awan da ito'y lakay. Siya kakit di mat. Agdiretso akon iti silita. Hello, Carlo, asawa ko. Kumusta ka dita Pinas, Ines? Bakit? Ay, nasaya at madlakay. Ay, oo pala. Naibaga ka din ni Nanay Ken ka, ang nagpatakder da ading Rico ka ni Abirat Ilsa iti kalapaw da iti asidag tayaw. Wait, hindi pa napalaba sa bulan. Kumusta mo titrato da ken ka? Nasaya at mat. Kinapudno na, umay ni Abirat Ilsa dito'y balay. Di mayat. At dati ka sarita. Oo nga rod, nabayag mo't asaan nga imay ni Jessica dito'y balay. Busy mo't iti trabaho na. Kagangay na at dami ti trabaho yo. Ninanang ngay, magmapandi na balay. Wan, no daddo umakit umay makibuybuya iti TV dito'y balay. Iso kay kayat na ka ninanang, tanasaya ka king kuana. Nasaya atak tanasaya at mo't ni nanay kanyak, agraman ni Jessica akabsat mo. Wala nang, isumot lang timbaga ni Manong Carlo iti imawag. Nay, aguray ka. Ninsamot Manang mo Elsa jay adda iti ayan ni Manang mo Ines, Jessica anak ko. Ayun, anya nga itar aramidan ni Ipag Elsa ijay, kat adda mo trabaho ni Manang Ines. Ay nawaw, ni, anya nga ijay. Electric fan samot da jay pinagkat na. Buludan na siguro Nagpakada nga takin ni Manang Ines. Saan ba't siguro amapan iti ayan da Manang mo Ines, no saan nagpakada? Mayat matgayam ti electric fan ni Abirat Inis. Ay nawaw, nagkapunlit nga electric fan, Elsa. Ne,
Adya ka magayam di tari ko lakay. Agtugaw ka. Naimbag lang ang tada na bulot ko nga electric fan. Nagbara ti panahon ita. Gray ka. Daytan sama di electric fan ni Manang Ines. Iso nga agpaiso. Binulot ko pa'y laang tawan matitao ije balay da. Awan mangusar. Ay, unay kan bakit? Nagpakada ka kumamot Ang mga numaamuan na tinaramid mo kat adda maibagana. Kumpurmi ti mapan mo alalain iti saan mumut abalay. Buludon talaang mat. Maisubalin tumat laang. Di damat ngamin in kandado ti balay da. Tanong maminsan kat ijay ti pakibuy-buyaan ni Nanang. Di ka madanagan. Isubliak mat laang ti electric fan na. Saan nga rod no maperdi da ita? Ado ti kwarta dagita. OFW mat ti kapsat mo nga asawa na. Kabailan dati gumatang iti ado nga electric fan no kayat da. Ay, una yan. Prutas para ken ka, Ines. Maraming salamat, nanay. Inikkan nyo kadimat ni Abirat Ilsa. Wen, inikak itay. Ay, nasayaat mo't ano kasta, tapno wala silang masabi. Ang mga panunutan na nga adda ti paborito yu amanugang. Ay nawaw, sa anak akasta a klase ti tao balasang ko. Para kanya agpapada dagiti manukang ko. Awan idad dadumak. Ay gayam, nakita mi nga imay dito'y balayo itay. Binagkat na nga rod ti electric fan ko, nanay. Isumot lang, ti mangal-ala iti abasto dito'y balay no kasta nga awana. Ay nawaw, kunak man no nagpakaadakan ka. Ay, hindi, nanay. Basta binagkat na latamot tan. Saan ang makapaglibak kanyak ta nakitak iti CCTV? Saan lang anam na minsan nga inaramid na ti kasjay, nanay? Maasarak man iti asawa ti kabsat mo, Carlo, lakay? He? Apay ba't bakit? May nakit din binagkat ti electric fan dito'y balay idi awan ti tao. Siya? Isumot lang ti mangal-ala iti kumkumporme dito'y balay no awan ti tao. Hanya? Di mo inkandado ti balaya? Hindi tanudad dumak at dito'y balay nga agbuyan ni nanay. Mariusip, kunak man no nasayad ni pag-ilsakin ka. Jack amo alakay? Sa bali mat gayam ti ugali na? Rimwaran ti pudno nga ugali na? Tamakita no isubli na dahil nga electric fan. Tiltila mo't tan ti taktakawon na. Bagbaga man di asawa, Mriko, anak ko. Ay, nawa. Kontrolan nyo tingiwat yung Nanang. Adda ni Elsa iti silid may. Nakababain, tinaramid na. Iti anya agapaw, anapan na binagkat ti electric fan damanang mo, Ines. Binagbaga akon. Apay nga raw adi na pailang isoblay no binagbagaam. Jakman kayat ti kasta nga ugali ti manugang. Arig nan nagtakaw. Saan lang ati electric fan ti innala na ichay. Bayan nyo Nanang. Kasaritak tumarin kasawa. Rombang lang. Narigat no mairwam iti kasta nga aramid na. Kung kumpormi mo't ti mapan na alalaan iti saan na mo't abalay. Kunak lakit din nung naturog ka, Elsa. Ay nawaw, kasano ko maama katurog da tao no kastoy laang. Anda ka di parikot mo? Anya ti may imbaga ni nanang muking kaitay. May papaniti electric fan. Ti electric pan a binulod ko. Wen, magbagaan ka kano tapno di ka mairwam. Anya ti panagkita ni nanang mo kanya kaya. Agtatakaw, maisublito da ita. Makauray dala ang San akas tabakit? Dinalaan kayat nga aga-apa tayo. Iso akayat na abagbagaan ka. Sikan tumot nga may. Di mo amo ti limitasyon mo. Kukuha mo deta electric fan mo, Inis. Bakit ngay na nga to ang busis mo? Una, ta ibabain nakmatan iti katugangan ta. Ano? Ay, anong ibabain mo't nga ibagbagam? Amok nagistorya ka kinanang iso anapan ijibalay. Ay, pangasim Saan ka dadadaulan iti katugangan ta? Nalawag mat, te kayat mo kat si Katibidya. Ay, di ka agsaw akas ta Nga men, saan lang at electric fan ti may mo inala dito'y balay? Agraman sabon kan kumkumpormi dita? Nagululi makaklaang abirat. Nakaimimot ka, no agsasao ka kat kasla kwartam tiin gatang mo kadagita. Anya di ibagbaga ni Nanang? Ada ka di yun nagkinaawatan kan ipag Elsa manang Ines.
Ay, oo. Agpayso day ta ipag. Anyat inaramid na ay ha. Tiltilamat ngamin ti umay na alalaan dito'y balay no kasta nga awan ti tao. Anya? Saan ko nga kandado ti balay? Tano duma, umay makibuybuyan ni nanay. Jack amaw nga umay matgayam ni Aber at Ilsa dito'y balay tunggal awanak. O di ikandadom laangan ti balay yun no pumanaw ka manang. Wanan kapilitan. Anusan pay laang ani nanay ti TV iji balayaw. Wen manang, may mayat no ikandadong tapno maliklikan ti saan a pagkikinaawatan. Umayak man, Rico anak ko. Awan ni Rico dito'y balay. Mabalin nyo ti pumanaw no awan ti buwagayo. Likliklikan na ka di, Elsa. Kundi da magkaypay lang. Amok saan asyak ti paborito yung amanugang. Ay nawaw, paborito ang manugang. Isumat. Day nga inis ti paborito yung. Gaputa ada ti mayat at trabaho na. Saan apudno dayta, balasang ko. Awan ti paborito ang manugang. Agpapada kayo laeng anapatag kanya. No inuulbud matlaang ti ibagbagayo. Pumanaw kayon. Ti kanyak laeng, kat adda kumabain tayo iti tunggal maysa. Pumanaw kayon. No awan tinasayat nga ibagayo. Kunakmanan. Anya nga tano pumanaw talaangan iti daytoy a lugar ko. Ay nawo, sa di no kumangay ti dagduma apapananta. Kadito'y mo ti balay ta. Agabang taa. Isungaro na nagpatakder tayo ti kalapaw. Tapno di ta magastusan ni ti abang. Saan kumat ngamin akaalaan ti pamilyam. Uray ti kabsat mo ababae kan asawa ni manong mo. Maminaando ka di nga ibagakin ka anasaya at dagijay. Kasjay tinasaya at nga ipanpanakal mo. Ay na, sakbay nga reklamo ka bakit? Agsarming ka nga umuna. Ang mga nuriri ka ariri, kat si kagayam ti antipariko. Nang yaga iti puto, abirat. Ha? Merienda taa. Di off mo kanumat ita. Ay wan abirat. Day off ko nga rod ita. Di mabalen, ti makiinistorya kang ka. Ay wan abirat. Okay laang mat. Agyaman akla unay Aywan gayam. Pasensya kan kadagitiin sawsawang ko. Kandakas nga inararamid ko idi kalabas. Siyak ti ayan ti parekot. Nasaya at mat ta naka-Ameris kan abirat. Tabasol ko mat. Kan kayat ko kumati agpatulong kang kano kilaang Anya ti maitulong ko king ka abirat. Anya ti aramidak tapno agbalin kami mat aklos iti katugangan ta. Nakitak ngamin aklos kayo kininanang. Day talang gayam. Agsingsingpet ka laeng abirat Ilsa. Di ka agar aramid iti kalukwan. Nukasta ti aramidem, sigurado ang maayatan ni nanay ken ka. Manang Ines! Manang... Ni, adda ka matgayam dito ay Manang Elsa. Agtugaw ka ta agmerienda tayo, Jessica. Wow! Mayat ti banding yun Isungarod nga agtugaw ka ta agsasarita tayo. At damat gayam ni Elsa ditaw At dananang, itay pa'y agsapa Nasaya at kayaon. Oo nanay, nasaya at kami mutan. Ala, agsubli at nga rod ijay balay, tamangala ak iti sidaan tayo. Hindi na nanay, agluto ak inton madamdama. Adupay mo ti karne iti ref. Alang arog, tulungan kan nga gluto balasang ka. Nasaysaya at manan nanay, nabibiit ang makaluto tayo no tulungan da. Wan man, dito'y kami mutin amangan kan Jessica, tapno makapagbabanding tayo man mat. Ay, nawaw! Am-am mo man kan saan jay tao, at dalata kuma panagbain mo. Nang runa pa'y no kagawaan matan ti pagsasaritaan. Saan adakas ti bumulod ngam nasaysaya at kumano ipakadam iti nasaya at iti tao nga akin kukwa. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, kurang mo ti urnong ta, Freddy. Ay nawaw, masapol matuloy ti kalay sa nga arapata, Marlene. Kasano nga, Rod? Umutang ta? Amokon, adda na panunod ko a solusyon tapno saan ta nga gastos. Ay nawaw, anya nga itinapanunot mo a solusyon. Kasarita ki manang ko rin, adda negosyo na dajay. Kat sigurado akabalan na nga sponsoran ti dwa ababoy. Ang umanugot nga ta? Pilitek kapilitan na tulungan dak tapno malpasan ti kasarta. Sa bagay, kabsat mo mutday ta. Naku nampay, saan mo ta mabalay na baybay ang daklatan? Kaano nga, Rod, amapan kay ti ayanda? Inton day off ko, may mayat nga no iti personal nga agsarita kami. Kano nga agawid ni manang ko rin dita balay da, nanang? Agawid day dya inton alas 12. Apay ni Manang Mau. Plano mi ka ni Marlene tagkalay sa. Kat no mabalin, sponsoran na kumati do ababoy. Ah, anyat ko nam. Sponsoran ni manang ko rin ti do ababoy ang maparte inton kasarme. Ay dawaw, di kay ngamin agapura ano awan pa'y kwartayaw. Na, anyat kayat maasawa nanang. Di yo kayat nga agkasar kami. Di kanyak laang kat agurnong kayaw, tamo yung agpapada tayaw nga agrigrigat. Hostel, tinaybaga ni nanang Mao, Freddy. Di ka ngamin agapura Narigat ti agkasar do awan ti kwarta. Narigat ti may lumlum iti utang. Ni manang ko rin ti pagdawatak. Sa anak nga umutang tatang. Wala ano ada kwarta ni manang Mao. No awan ngay. Awan samat ni manong Pipito, manang ko rin. Awan, nagpasyar da ijay lugar da, kadwa na dagiti ubing. Nagawid ngamin ti kabsat na nga OFW. Kasta kaya? Wen, anya ngaminon tayo may mo ibaga ading ko? Kwa manang. Kasti ngamin. Plano mi ka ni Marlene kag kasar. Kat, Sponsoram ko mati do ababoy ang maparte manang. ay nawaw, agasam nga iti dwa. Alamat ka na. No kwa, may salaang ti kabalak nga ito, ading ko. Dua nga road ti kasapulan may. Apay ngamin aya amasapol nga agparti kayo. Mabalin mo't ang mga lakayo pay lang iti papilyo no awan pay budget yo. Kasta ti inaramid may kanimanong yo apipito ide. Di mi kayat ti kasta manang. Naa, apay nga ginarti kayo no awan mo't kwarta agastusan yo. Basta siya, may sa ababoy laang ti maitod ko no bilang man. Kinasarita da kakaditi kapsat mo, kurin anak kaw. Wan nanang, ipilit na mo't ti kayat na. Day tangaraw ti jak kayat iti kapsat mo. Ay, agasam man ta dua ababoy nga isponsorak ka na. Da kaming tupay ka ni Pipito. Saan kami ang naggastos iti dakkal, iti nagkasar kami. Taam mo may nga awan budget may. Imbagami mait ano awan ti kwarta. Di da agapura tanarigat ti mautangan. Ay na, inbagak mo't laeng amabalin apapilpay laeng ti ununa enda ngem di na mo't kayat. Narigat nga ta, ti agsapul iti kwarta. Ay na, grabe ananang. Mabanbanog ka iti inaldaw kat manulaang ti maurnong. Imanugot ka kaday, iti kayat ni ading mo ang mapasyamak. Saan nanang? May sa ababoy laeng ti maitod ko no bilang man. Nanginamula nga men, ti baboy di ti lugar tayaw. Wan nga rod nanang. Ngam no apay nga ipilit dati agparte kat awan nga rod kwartada. May sa kanula nga baboy ti sponsoran ni manang ko rin nanang. Iso ti imbaga na, idi imay di ti balay. Jay Melsa, sponsoran niya mo at kanitatang. Anya? Tapno makumpleto ti dwa May salang mo't ababoy ti dawatan mi kada kayo.
Ay nawaw, saan mo't anala ka ti mangirwar iti kwarta? Pangalaan mi kumakin ni tatangyaw, makitaltalon kami laeng may. No kasta, di yo kaya ti tumulong. Uray simple lang nga minin Saan mo masapul nga agparti kayo iti babaw Ti importante kat ipatpatigyaw ti tunggal may siya. Anyan tulangan ti ibaga ti tattao, no papila ang taalaan may nanang. Tinapatig nagbalin kayo praktikal. Wano saan, itantan nyo pa'y laang ti kalay sayaw, taagur nung kayo pa'y. Kantap no makasagana kami mo't Ay nawaw, no di yo kayat nga ito ti baboy ataw dawatag. Saan latan? Saan agapaw tadimi kayat? Talaga laang nga awan kwartami anak ko. Awan pa'y ganas ko ngay may mag. Kastamot lagayam ti ibagayo. Hello, manang ko rin. Hello, ading ko. Ay na, pasensya kanwan ngam saanan ang matuloy ti baboy nga itat ko kuma. Anya, inton umay abulan ang ti kasarme manang. Adda kami ngamin dito'y ospital ita. Intaray may ni manong yo takim maro manan ti an na yan na. Ay, una yung ti kasta. Sapay la kuma tamawatan da kami ading ko. Di mi nagayatan ti kastoy ang napasamak. Ay nawaw, pangalaan mi nga ro di ti kwarta no agbabawi kamot gayam. No okay lang kada kayo, agkita kayo pa'y lang iti pagbuludan nyo tasakto sukatan. Ay nawaw, saanin? Agpada kayo kaninanang, nagado arasun nyo. Kas nakunak itayan, di mi nagayatan ti kastoy ang napasamak ading ko. Di ka nagpalawag. Amok akastamat lang ti plano. Awan serbiyo mag. Di kayo mapangnamnamaan. Mangyaw awan kayo lang. Awan nga rodon atin namnamaan tano kasta. Talagang awanan, Marlene. Makapasuron mo't ti kastoy. Wan nga rod. Anya ngayon ti aramidin ta. Agbulod ta pa'y laang kadagiti amuta. Wala na. Awan mo't pagpilyan ta. Nagadumot kami na drama ti pamilyak. Naku nampay. Di da maibusan mo't iti rason. Nasa umon. Narigat lakit di ti maadaan iti pamilya nga imot. Ay nawaw, anya pa lang tiraramidon nyo dito inanang, tatang. Dakis ka day no kaya't mi nga atindaran ti kasaryaw. Saan kaya kasapulan dito? Ay nawaw, apay basta kasta ti panagsasaum ka na kami, Friday. Di yo amaw no apay? Amo may nga na nagkurangan may. Di na kami mo't kumatrato na kasta. Wan nga raw, kaya't mila ang atindaran ti kasaryaw. Di kay madanagan, saan kami nga agiskandalaw. Makadadaal kayo mo't iti aldaw. Umay to ni manang yukuren inton madamdawa. Urayan na laang ti katugangan na tapno ada mga sikaso kinlakay na. Di oray saan nga umay ni manang. Awan na sakit ang bakrang ko niya. Apay mat, akas jay ti panagsasaon ni Freddy kada kayo kabages. Nasakit tinakam na kada kami kabagays. Espesyal nga aldaw dakin ni Marlene. Ngem apay akas jay mat ti rumrumwar itingiwat na. Basol min samot kabagays. Di mi ngamin na itit ti baboy adaw-dawaten da. Anya? Day tatipudnaw. Awan tumo kwartamay. Di na maawatan day taaya. Amo na mat, makitaltalon kayo laeng. Ti kayat nakit isponsoran mi ti may sa ababoy. Ni mo kuren ti may siya. Ngam saan anatuloy ta na ospital nila kay na. Mabalin mo't ngay tantanda. Wano saan, oray papilpay laeng ti alaen da tipid pay. Di na mo kayat kabagis. Masapul nga ada maparti ababoy. Apay nga aginartida pay laeng nawan kwartada. Day tanga raw. Ni ko rin idi nangasawa. Tipid. Tasaan mo't amabalin maipilit no talaga nga awan budget. Sana nasaya at tikas di pa nagsasaum ka dagiti dadakkel mo, Freddy, kaanakan. Di kayo makibiyang tawan amoyo ang tilita. Saan abak nang dagiti dadakkel mo? Maawatam kuma no di da maitid ti baboy adaw-dawatem. Ti kinaimot dakit di at ipakpakad da. Ay, kamali ka kaanakan. Di dalay diretso no di da kaya ti tumulong.
No iti sabali abanag, mapangnamnamaamot dagiti dadakkel mo. Ay nawaw, di kaya agpalawagan ng ti. Ti kanyak laeng aket, itratum anasaya at dagiti dadakkel mo. Normal laeng, nga dati pagkurangan da. Angam no saan mo't anay gagara ak, maawatam kumamutan. Saan nga umanay tababoy apang gurguraam kadakwada. Saan meten nga umumay ni Freddy dito'y balay? Uray ijay balay nanang. Kalpasan ti kasarda ka ni Marlene kat di nakmatan pagan ano. Lasakit-lakit na tinakam na kadatayaw. No saan lang kumana ospital nila kay ko, inted ko kumati kayat na. Uri na kami mo't kanina ng mau. Noon na itan mi kumatibaboy adaw dawatin na, saan siguraw ang mapasamak ti kastaw. Anya ngay nga raw, napalabas mo't tanday ta. Saanan ang mabalain nga isubli tayaw? Ang maminsan mo't ngamin ni Friday, noon niya ti kayat na, masapol nga isot masurat. Saan mo't ang makaaw-awat no maminsan? Day tamot ti jak kayat ken kwa na tatang nanang. No adda maibaga kat di na ikaskaso. Ipilit na ti kayat na. Ay nawaw, apay asangit ta ubing Marlene. Padidyam man ngamin, mabisin samad. Madingarod tirik na na, Freddy. Agurigor, kan aguyak pa yan. Kay, anya nga rudan ti aramidon ta ita. Kadya ka mo ah. Saan mo ta mabali na baybayan ta? Tama nga no, anya pa'y ti mapasamak ken kwa na. Ikan nakarod iti kwarta, te pa-check up ko. Awan pa'y sweldo mi, inton lunes pa'y. Di intong lunisan nga ipa-check up. Awan mo't pagbayad tayo. No inasikasom ko mga min anasayaat, di mayat ko ma. Na ah, basol ko. Wan ata da kayo lang mo ti mabatbati diti balay. Panagkunam ka di kat nagayatak tinapasama, ah? Hello, manang ko rin. Si kamot gayam ti umawawag, Freddy ading ko. Apay, anya ti ibagam. Italaang manon nga imawag ka kanyak. Ada ka ka diti balayaw manang? Wen, at daak ditoy. Apay? Ibagaman ka ni nanang tao may diti balay no saan na busy. Apay ni nanang ading ko. Aggurigor nga rog di ka anak ang manang. Aguyak pa'y gayam. Anya? Ibagam ka ni nanang tao may diti balay no awan araramidon na. Di mi ngamin ammo na dyan ti aramidon mi. Awan mo't ko kwarta mi. Sige, tamapanak nga raw, di ayan da nanang. Agyaman ako na manang. Ibagam ka ni nanang tagdiritso lang diti balay. Sari daw ti papanamba kahit an-anwamot na kita herbal. Iti ayan da Freddy nga anak ta. Ay nawaw, apay ijay. Imay ni ko rin dito'y balay itay, kat nakunana nga aggurigor kano ti anak da Friday, ti apo ko ta. Anya, Mapan ko man kitaan, ta ang mga nudida amot ar-aramiden da ijay. wala. Sumurtak ko ma, ngam saan pa'y mo't anal pastyar aramid ijay talaw. Sakan to agpasyar ano saan ka abise. Di balay taadda akmat ang mangisuro kadakwada. Ala, agrobot kang arudan. Mga lakay ti saba, tapno adamad ni sangput mo ijay. Wain lakay. Agyaman ak unay ti imay kayo na nang. Awan anyaman na anak ko. Nakaturog mo laangan ti apo ko. Un ngarot na nang, napunguyat nga min idirabi. Isong mo lagayam ah. Naawan kayo, talaga di mi amot araramidon mi nanang. No apay ngamin adiyo imbaga adagos. Kastaw na tibain mi kada kayo nanang. Nangro na pa kat dakas tinaisaw-sawang ko kada kayo idi. Awanan dayjay anak ko. Napakawan kan. Agyaman ak launay ano kasta nanang. Ala, agluto akbit iti kanon tayo. Tulungan kan tapno na BB-8. Husto tinaibagan niya ang tilita kanyak idi bakit? Anya nga imbaganakan ka? No kwarta ti saritaan kat awan kwarta dananang kantatang. Ngam, mapangnamnamaan damot iti sabali abanag. Kas kumay ti mangaywan iti apo ko da. Sa bagay, adda punto ni Antim. Ginura ta ti pamilyam, gaputa di da na ito ti baboy adaw dawaten ta. Ngam ita, isuda mo laang tinasit ganta. Wan nga raw,
Naimbaglangan ata na anos da kadata. Banag, apagyamanan talaunay, lakay. Agawid ako, anak ko. Amangan no agururayan ni tatang yu balay. Alaan nyo dati nanang. Ay nawaw, anya dayta? Bangos, tapno damot si daan nyo Ay na, agyaman naklaunay anak ko. Siyak ti rumbang kagyaman kada kayo. Ngamin, uri naglablabos kami kat saan kay anagdwado at imulong kada kami. Un ata anak kamay, no kabailan milaki di nga ipaaikin ni tatang yaw. Apay ki din asaan? Agyaman ak manananang. Ibagayo ka ni tatang, ta umay agpasyar no mawayaan. Umay na sarungkaran ti apo ko na. Wen anak ko, umay kamin tumanan. Agan anad kayo akanayon No ada ka sa pulan yaw, umawag kayo kinmanang mukuren ta ibaga na kada kami. Malain na kaon. Ay nawaw! Di tayo kumaguraan dagiti naganak tayo gapulaang itinain materyalan abanag. Ayatan kan ipatag tayo kit di ida. Tano awan da, awan tayo mat dito'y daga. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.